totoka pakauti na sere ni vanua o madhuata na sinandamu a vanua babi ni binaka sariti ko bero na turango 7.2 kay te vita na lawa aro na turanga ro wala na serongo kartola ngata tiko na mate sere ni wani lote na siakula rongo sia rongo re na domono to na mate sere tola ngata tiko na serongo totokan dina pakauti na gangana varitaka na yalo tu beira na turanga marama do robono nele o keira na ngone sana bak turanga o madwata na yalo tu vata ke na yalo sesanga erto kina na wakanda to me do matalevu ni bula binaka bikim ni kan sarna sama tiku main na bibu no da bangaw ni sama tiku mekina sa wati tiku na walo na rosang bulan miniti ene 14 bulan singa ni bulan Desemba yang bakiru nondo rosang bulan dua ena kabi ni singa lutulevu sabong anggo Indonesia misalnya meda batalion Indonesia baki menda na tanto lo batalion Indonesia baki bo enda maruta kan ni ngone katin karua ni ya sana ena nonto buno eviti enda mai vital no tiku kina ni bata go be bata ni buli bata ni solibaka sama bata ni belomani bata nga ni bibakanya na kenda isiama mai siama bata na vital noa ni toso vitalano ni sesanga kani marau kini biau berto na betangu levar to siama tikumeni kuwa erto abula nyote na nungu prokaramungo ndo keni balabala ni wala kani dava na bula erto sureti telemai vida na bekanda sureti karbando nu mera mendambe kamera me wasia so talme na ka era na numa mera wasia weekenda go bakati ko endon na vitalano me mai umani kina na vei ulutanga a vital no take na vulongo ana vulai nunga lai na vulo Desemba yo kila ni bunga bira barong tiku minggo era sama tiku mena be benua era ngole tiku bekina bangande bunga telanga na be matabu bale era ngole tiku na be songo so baka dori tiku na be sebitia kani marau ni erto sama tiku minggo na be kani chonen roni masi sama sar tiku me Canberra ana korturan ke Australia miau sambulasia Choni bilang balik besar na siapa main kuat nah dabambula tal chika be Chekopi mayono siapa sar chika mai Otago mai na matintule boni Islandi miau sambula re Chekopi re miau bula re ke de barong main tarabniwa na kabalevu ni kwenda ngante talangai nauru tiku talanga mikina ngondo na marama alumita lekena ua bulasia alumita bulasia daptati nah kavale besar na siapa cukup mai nauru iya siapa sar cukup mai na korturanga leu melambasa na marama gas ni bulio ana sorobi wise bulasia gas ni buli ana misa bulasia madam daptati yang bulasia nakutoan betul sama ti omai banuatan yang bulasia berangana nakutoan itu toan pamuria ti omai na bata-bata ni bital noi lah na kavale besar kali buna babi binaka na nung suleme na nung ngona klani do turang maramoso sto toko bosi talaga ngono goe ngono chukuni nonta bakadengu ena nonta dita kadaka se buli ya kani marau ni toro ni menda mata mendanga ke do mendanga na yawa se viva mendanga na yawa sando la kale lele berasa macam milik pura baka binaka ersaka kimem sarabaka kapitolo merani kimem dami kimem sarsar ena vitalo no ni kuana buku ni buku talaka itu mondona wasia ni kuana wekangu iya to sar tika bu sarangona na to vitala noa kero di to wiri na tika bu to na tika bu matin ronrua o chato no kengol sereni di kombia ni royan ni di riao o chito salangai to so wala talmai love to no kengol talmai wile bu ke kai raw chonen roni maski ronyo ba madal tikem ni talmanda ka roni tikem bu sarmanda na ulutanga uni sa nanumati ko mona wasia weekend ni kuwa nakvale buchan binawale buni wai binawale muto na ako binawale bu meona wa rongati omai witi buta na be sai gurura ina ndu ngau no miau rongati omai ina ina ban wata ba bio wa rongati omai ina ba binawale ni usuli be kundana ona ya meu ba madal teni no membo ngau satu walau tina mada sauti emba ni soma makani wa rongati
Amato sao tu ya umai au da butu mai na dunia na nukisi. Itu sang bulu bata na mai le mai lambasa ina bara benga iban wale. Na ta non ruan rua. Ina ti no namu ina sana berong amaduat. Ulang mai arai au masudu ngamai ina. Kau susu ina kau buli berong ina. Mungkin malai buli sarap into na orni buli toroza ina pitile. Yo memba ungana ni to tal noti ina ngauna au ilani isa to me ro bunyo me usati buta no ta ina na ambaleta na urutanga oya mandondo me positio ni avenue ambaleta na mai tuli babalangi na mai ti babalangi sabali sa tu babalangi na be inda mai viti yo ada dona binan to mai ti babalangi na nanda dia mai na nanda ID ti nanda identity mendala mai babalangi menda mai ilaitan ina na bono babalangi na ambimbi na mai sanga menda tau itu sama yang baik tini bata tai baik tini tolu tini apa bea tina tolu itu tu mai Amerika dorang ngauna ba ilima ina ke tu mama ibu abuli bertongai dorang ngauna imanda yang ba ilima berongai imanda sar itu na mama ibuli na ambimbi ni nonton tau railesu na ambimbi na inda nawe anda randau tu mai na oro randau tu mai na vesiviti inda randau ambimbi na ona ya ni obiti itu na ambimbi na sabasa bulan pasente na lewuni benua satu ina waktu ina poverty na boleh lebu arai be indana tu babalangi na nonda raile sumbal tan nama tentu nda sa ilauti sama kani kaile na rawa ambo imanda sao inda saranga nda sanita ini indanga kanta manita na ere na alu mesuleve inda bibu isarti manda ngau inda lebu na leka sa tio na raibe isau nda sa ilati na asa tarami na nonda bianu yanu kis so na ngau na sama kan rona tete sa ando na ambimbi na nonda bibu etio ani be mada na nambula mandanga ni be singa sala otio autobol to yana asaranga itu da abotio mandanga i pa mai Canberra kau nu te ni da bertongo internet tu ronga mai na besa bura breso mai Amerika mai New Zealand mai Europe ka mai UK ka sona mai Asia ko te na ma to lawelong yo ma ambimbi au mai barai te membo ni ma bunuai ya untuk experience ni nuku matu mai biti na au matu boleti ona nuku tayo buta ina ona asa to boleti na ona ya na National Employment Center sa andewa ti o mai inai boy buru-buru tani indra nonda mena be or yo au kai ba ari ti ona ena sa to so da esarati ona ena yang ina bulon Desember na yang ba i sauti na bulon Desember ubiti marota ine 500 ono sanga bulu arwa na milioni na dola ina ponda wa andia ebe intai yara ya makani wili ina na yang kakam ya bondo ina container na sona yani vale sona yani tina para ina me wili tau do ara indone wili labule besar sa sibita na sarbonua na sibita na suka sibita beronga na koli na koula na bato itu menta da ulta ini babalangi na onda export satu sarai da ena nonto mai da ada itu ya kain dona ai Asia ina ondo ba arata tio ni ubiti wor ni biam pai na Pasifika lao tio na daula mai ndu ya na bula saranga ya no be to na April era na ona daula ada liwa ina na tangilamba na atau to rawata na lomani tini namba inda orang indo kana pon kale papa andu ina tangilamba yo oya na scheme oya na Pacific Labor Scheme ya betena seasonal workers indura ai Asia ina baten relau sartu ngamai mungkin dona le kan dapat anti sendi tio ai biti karani raw ina indona na bure sia ni labo me mbao ni na risk itu na risk ya mukari mbao na tobu da ulon raida leka
na sarbanua sala mai umna covid dia sama katu sale ka ba le bien don wa samta ina ni don me ba rambai le butai e wa rongo temo iranda butai na ni me ba rambai le butai na overseas employment ya sama ka samberni tarawala nga na satu setio na Tommy Boni adu vata na sona akiki simbarai o ala tu ya semberin tu taraya winery hospitality bronga tu do bronga na area o ya makatu into satara na andau rita mai viti na kasini buli na civil service na era bronga ni ramai dada ina bonomba ya ambo Northern Territory Queensland i Western Australia sona bonomba arai so tu ya na Australia na nasi bitan kasini buli sakai buo merani baketi au biti ndo na salibu vitara ina na matentu pambimbi ndo to na ndo to bola ni mata i Canberra i New Zealand i Amerika Washington DC bata i New York ka bata i Wellington mera to ra ni ndo vitara bata indra na sona lesilesi ni matentu merani $1 $1 na market ni tamata dada au warita no nga buni wai boso tini angali mutotio otonga pati Samoa basa wana pasente ni noto GDP gross domestic product ela omai na ilabu ela omai bono tani bino na and ko Samoa rusa bulu tul na pasente o Philippines o tarato ya balete developing countries tau do ento to be sa ito mata into makani toro da esara to nga na mama makani least developed country makani developed to nga ilo maray Kaya ya os Philippines rauta ni tini na milyon ni ramay da itumba na vese progreso yan dia ti oya i Philippines ninto na mbay tolos nga bulu anduan ng bilyon ng dolar tolos nga bulu anduan ng undolo na milyon indo na ito tubol da kay rada ina aray na libun aran darawat emba ninda da baba asi na da ya ubos ito nga na ang balita ng to railis wa na ibabalang menda bu inray nawa di na ni makanila wendo na account ni matan tu iyo na macroeconomic sense sala ispenta isala ibangata ni labora do iritio sana ilabu ti matin tu sa wili ti ina ilabu lebu ni matin tu sa na national income oy aray oy Asia ina ni resala iba ilabu tai satu sota na 6 bulan ibu bale sa wakaba na bale sa buli ng boto na indini sampatin sandende na loan man FDB ya indo na sali busia ay wala nga ina yan baltin ni kanindo na anibuli si atina asia tilay na alomatu kawaten anon dabar bitan ng bulay na alo may uninto ay may lautubo abere pati sanda unay burito nga so na downside ni ambaya na lekay ni makarin na may karaw ni so sa may tu sa may EBSCON be anatan baleta sa may bridge na ina na visa na so nakiksimbaray makani saray ito na matan ito may ray na undra na value ta may inda ina matan ito meron ni ba Asia ito na ayang balete non day buru-buru si sartio nga saro ito ina ng bula saro ni bonoti na o na wasang bula na pasyente na poverty to so da ina non bula pa ilaban na matan ito kali suwiro na banua ina itutu ni da bo iman na full employment vida wala na auto para aray na Asia lebo na boli lebo na investment kalibo na nonda balete aray na ale kasarito nga ina na matentu nga na ya na economic development na torda eba ilabo sa 10 bilyon nonda ginaw sa tuya ina nambange external debt ba nata na IMF what na World Bank karay sobro nga dinaw tu na ADB so na ambayaw ba asam ta na tio may wasya lang abin tato ni santo na ambimbi inda saramanta nga o anda na sa ta tio ya ina matentu so na on relibi may ramay dada ambin ito yam kani arwara wow na polo na grapes na moli lautuma ni ban wale mo na panoya Australia man sila nga da burtio nga ina kay Asia tu na nakaukuha nila na exchange rate ni witi sa antong malumulungan na ilabo Amerika Asia Sara New Zealand Asia
Ngone ama au ila me udengo be are bunu ai balsaru na una bo so mitara berarti eso na iso biro na we anda to andi wase so na ele muna atu ya uni da patau do me obo so tia yo no ya no totoka benak balik besar connya uklan dara ulu tanga benak saranga utik butak maingori en non da reba rambili we tale ni wasia main na fika libu ya limunan rawol so corona milioni na ilabo sila kena baka piritani ambe kana remittances tale ni da reda be kena ituke num kuna mea berto misamo ruso katol na pasyente berto may tong gal taman ni bini labu-lebu ye ke bakanta kilaw biti na biti sa bulan bagsauti chiko sarita kana suka sa kitarap na sarbanua iya nangonong ko na remittance sa sibichororo ya sa chikoro da balete ni sa lewe ke dari tuke enda sa tunggu na bese burburia au na takwa sarma ta be ngas ni buli ana ena ne robital no chiko na noa au lu tanga chiko ni ngas ni bital no ngas ni buli ana na non de tabi na non da sulele si benua na bibuke bibuke lesi no to korni basu na be kartungan da sangay mani pamadal ta chiko yana na non ambiuto bate do na group chat ena buku ni bunai pasukina ena non rabi buku chukuma na itu kir to langone basu ni lekutu iyo ena kena soli chukuma ni labu maybe buku na bali lotu ena kena bayaya ta kena be ka kire ngo pamadal tak mata mayana na kasaba pamadal ta kochoni na rei rambai lebu yang go ena to na kena ibarita kini bibu ke ngoli chukuma bonotan do mata nang pamadal ka ngas tibulia binaba alebu Dr. T. Nabu uni da bangata ina mona liba me sale bunonda solilesu na beibu inonda itio yo so enra bulia wale tunga na group na lomani nonra account ka na numimbe atu me ani wake se me ani beba matal tel tunga ye dona ambimbi na network ara na sangai menra semales mandanga abu bali abewe ani onda tamata ina vanua ole utulewe makai ta oso ini tuna anana nu ndera raya ngamena bangata ina na group arai ne enala isangai me beibu ina tamata lesu nonda or ni basu maka walanga ni rakiti basu walanga ndra pa itabi mai onda bronga bola awambul ndatu ina be sai viti kai rava ino ya un rakiti mai bala ni enra soli lesu tio mai kai vale maybe about 80% sama kasarangan yang butuh na delani abu 80% yang rakit yang rasoli ate mai non radau ibalo tule utule rasoli lesumai areso na resources itu karai-raya ngamenda na tandolong darai ndra tina oro menda bangatai na mebe ibu elesi ina oro ondra tora nda sa tosona non rai nda sa tosona buli nda santai ndai banu mendra lao kai rai lesu ai da raya meu daulis ya maina da'daan ina bangata ina mona liba me take the advantage of using that network men ndretile smaina na kiti semele utule bina non delani ab makawalengan non radau endun ale muna sema wewe ani ndarani bato ame vir kawa nonra sema ti indra lesuro mai ba abu vale ina nonra vanua sena vanua bel tamandra so na vanua ni tinandra tumbu nra arua takale sema tali suma ina ara ela iya ngasara ina na sangai ba ya uta ina balot iyo na ambimbi ben dindinati o then ra ba endia mai na ilabu pide mo atera ina transparency is very important ina dilta ina duna balet na ilabu tadana rande balik kai ina na ilabu arai kai atena no ambauti on leweni community pata indra burangan ti o taunda uni itaunda ebiti on ambauti on yo ranita apa arai mo semat indreles ni bebu en soliales ina vanua arai manda sudu mai ina susuma ina nra o ini sudu rai nda sema ina tumbul ra avida arai mo na dava ni network ibir kawa nonda vei ba ambauti nimbe ang arai. Ya, benar. Benar kembali besar gas libulian na nomwasia mai dora kele baritek ya na nom vamadal tak mayo chone na rai rambai lebu
na remittances yang oleh mai ngoi do na kele varita kele kutule buni olo sang bula pasede bera na ngone ra dau tuku minggu ara sembera ni butuka na non ra korni basu sena punuera na non ra kor santo tokan jina nda gere dia na non do baka ngata na mona liba ena bebu ke ngole mai tale di rede na ken wangara indua enda nuitaka do le varita kibinaka na pamadale na kabatiko ngasti buli ana na transparency me pagarita ke list ko birna daw mai tamba na bako na receipt na quotation varitaki na ngone ra rede ko mikino irna soli ko na sender na marau na ungi dai tukun tel mai total na korno buri mek meliba sar sembernyo kerkeren sa soli menacek sa soli na manigram Toto, kami nak balik bukas di Buliana. Iya, to na rika sarbi cakop ele bucu na nandre o kila ni to me otago ele busar cuk na to send me na central otago me ni silandi eno buku di mamadala sangoli cuk na remittances na raka rangoli cuk merli tau Apollo na moli le busar cuk rangoli cuk ni silandi o chato sana kay ngole nauru menangay do talanga menona pamadalo alumita eno buku ni raini bulu bakay labo ke non buke na marano kay irna cuk boli me banua eno ngole kinota mengole mele buci Apollo se mele buci moli cekop into menum pamadala eno buku ni ulutang sa ati buci Nah, rong re apa madala abi emiu ngawar rong cuma ibe mungkin ile au cekop me ono lala ini obia apa sui muniwai sangani da onro au naka da bongo maru tak sarvali una vitalan no na talano saya do chico indona ka ubena katumu wasia weekend na ngona lagu mekina ke balangi era ke lagu mengona lagu mekina re weekend na ke vici tol na vimat tol na matangali pangataki ingeli era kunera wai indua na matai ko na kango sa tarasa vosau mekino ana na yabutu ni reda bango okay ndai tu non da yabutu and that's the only thing that connects everyone ke mumbali se bada bona bono ya wono lai tu kina you're connected to that piece of land it is a physical location somewhere ke boka au somewhere in the middle of the Pacific Ocean Indonesia no yo roto kim do melamba se iguna tukuna bango uli bonu arai ya do imbatini wai arai na no tato arai e vai io na kanakaru ara ge rei na titei satu non dan del niabu sangai tu non de titei na katolu na vikau e tolu ngo na matangali vanga takiningele e kila idi enda da kapatuna tau ke ni berni reado na bulangi na ke balangi non dan del niabu na bonu e tarki na non da vale na vita mata kede e sudu mai na dona koro e tu na bonu e tu ni biko no mundel ni abungo gona bono taraki na nomu vale ngi wawachi ndona tangani e satu no ndel ni abu and that's what connects everyone se vitalia na bono da bolagu kina no na lesu no koro na tu ni biko no ndel ni abu ya ke baka assuming that everybody knows where that del ni abu is gona buna o ira ke Desember ni rambutu kono nda koro ni rasamboro sabdorongo tunga na bonu ara lagu mekine they have a sense of identity na bonu ara kilatu kina ningo na bonu ya semale sukina na garden na bonu ara bula kina na tukina koro na bonu ara kana kina na ndai kana no nge yo lagu ni bangondo lo mni koro sana tukuni bike mundo na ke mundo ikana so na koro so na tamata tungu suna uma tamata lai tu na dona bonu era simbaga ni sengani ra da bangora kauya ni lai tu kya nda usoli talanga non re kana sena bonu mera kana kina na vikau it's basically for everyone na bonu na virgin forest mbega sia da bonu kena tu kuni sena bonu ni wasabuaka sena antep forest na bonu nda kana kina tamata an kanga ubinakata mu binakata me kita to wasia bali lai but rongo binakana basa maruru ko rongo chimi naka then rebenga the only thing that and then reach ku weekend na kaibi chinangunango menda formalize takabada ba na kena there has to be a systematic system, a sustainable system
Mendara ninda kilake na kaivici how to kila me enhance taki na terms gona yabutu. Merani wangataki na lubengu rasana mai tubango sona ngona lebuira if you have enough time you goren lesna koro le baratakan del nia wirna lubemu. So sangai non rei tabi ira mera barata wirna lubena. And they'll tell their story. Yo, donaka una binakatamu wasianga wale weekend ni kwa who pay for our cultural identity. If you put money on everything, put value, dollar value. O yau nongu rights ko bata tuntumea o we angu me ronrua o enda nando tumango nando wivu kelishuna korwe. The solely and sonangano santa me rawat kenda dali bukirin la we kanda erla ko me merida so and we all contribute back to the village. In New Zealand, and though that dona mother on the language week, the government basically pay you for 1 week to speak your language. New Zealand todo ko. Yo, el lebu mandanga ver nangonin erna family kay bit serla ko mengonongo sara singing ngay babuli na boswa bichi ver na lubenda. Because in the cultural contents na bunara may bulaki na it doesn't make sense. Kela, but you're not using the language. Yo yau nungu rayo yau. It's the people in the village. Irena tumendeliabu. These are the people that we need to somehow give kila baka sino directly saumira, but these are the knowledge holder. These are the people that keep us together. Irango era marretun on the identity, marretun da vosa. But somehow kenda sini the bota takira vale uchumbeka sinda sini saumira uchumbeka. We have to come up with a system that mena benefit takira nira tuindel niabu ramarro etu na kaker imbalit kenda au nongu identity nongu feel so proud to be kai maduata ke baka rayali ke na kai maduata tu me maduata arsin ke boso maduata, then I'm proud of nothing. Ke baka utara dona ke na example ke salala na bonu di kumbia sa resindo boso di kumbia no identity bakai di kumbia, it becomes nothing. So it's the people ratawana tuna deliabu go ira na tam ira they hold all the identity to kantagale proud takawabo kitungo. So ang andong na idea lay okay kremento ngi vi wasi talani kina. Wina ka doktati. Tatok binak na wali na nomu wasi sarga mena ulutangan na sense of identity tali ni weekend to chukuni kwa weekend to kung ko ndo nga chuko milambasa gas ni bulian o keda to kana voto sa chuko I balangi ya na keda to isema it may be invisible and the second rate that ya na not to na lonto to how we feel and the second ni random bitikin ndo nakabakay labo ito ka tung chuko mayaw o check up ya sa don din na nakakani baka binbinaka and daron ni solele subir lang tabit mo panu rangkarabati ko may naitabi maroroti ko na kilakaba ko banua na buko ba ko banua na bosa kena bika ketalen dan dikilite nikina na tali na kesa na daftar bekera rakaba na tuli na sibi na bika ke bango din saranga check-up okla dora taro lebu saranga gore dabe daro ni rakaba menda so malesu en dona ken ngoni sala veir na chukumi banua mera baka bini binakataki sebe banga ngato takitiko na isemango enda radika ni enda chukai balangi enda pamadal tak chukai ngani di kombia orto chukumi di kombia orto kai sa dona luwi kitu chuk sarmi otago iya na isema chukai loma kwa pamadal takango o ngasni buli anai na vir kaw sena sema ni biokani endora kaya chuka nangani ti mena vital no tek sarngani patapatango seng wala ngani kuwa mena bakasam takatiko na bakirono dolo sulu kurosati ngwe matanda to ngoni sala tapatali tiko mena bakanga takakina na isema kwa sati ko ya totok bako ti na bali sar check up na nomu tukun mena ulutangan gori taleni o dakap sartinga na nomu kanibuli na ulutangan go
Bikito na biokan kito lewan cuk na bital nonggo kair talanga na barong cukumay re na soli baka sama talanga mai ke mabina lomo solitu na buku ni nomo bola ke na nomo bandindi ke cekope ena buku ni ulutang usaha butara maya talindina na bimbi ni ulutang ngoni yahutu doto kana bosa bimbi leuna kairo ni baka ngatekino klar to na Ministry of Pacific People arto baka ngatakatalenga indona banditi ka yabutake na yabu au kila na ndona ngonelo ni la kembo yara ngono binaka Richmond ya bola talenga arto ndona ibola kaya butak seranga na bosago baka ituke na yabu se yabutu ka biusar cungakin na ulutangnya ni nonta cultural identity o si bikin na satu ibalanya binaka balik sar cekopi bikim dona woni chori bat ki ana ke sotal na kachi kumun ronga idau kina na ulutang sa tukuni mayan ronga tukuna talanga mai metu sarang war sarani na uru ni cikungana maramongo cik talanga na nona rei bakalawa around yung kay tomana mai alumita na vital no sa tukuni mengo na sense of identity na nonda yabutu baka talanga kina na nonda reiles na nonda relisu ki banua nangoni sala tape da roni dau talikina banua weekend na satu talangai balai raw baka da menda na semata na rua na bonongo ir ti mi banua mi matwata ir na satu ko ipabalai na da roni semata na rua ni wasa go alumita pamadal tikem limanda tomana sar na ulutang sa tikubutekitiko nak Pinak wale bu Dr. Teris na sulit na naman ngauna may baita balile na nongo matem ngau na tango almita sera senilang kalek nawa au wala kaumulay wale bulang basa matanggal busebat au pasu tikoy nakoro baturang ikitira na may mola alilawe eu bauti matadau sorbe nuklen vale vai tu matadau turangani batom bauti levu au kitu tu bata kata ngo inauru na membala tanga na vitala notu sa tiko bukina au nata bale na vitala no sa tiko no mo nangasme Canberra na bimbi ni na employment scheme ya ukilan dana ngona na bula mbako na bula ko sitana bagengo uli ketingan dana labi ni dana marama kai kirbati ya bula to ko dana na non experience na women kora la ko duru mana na scheme go bibir na marama pasifika kora sale kata overseas scheme kona employment scheme go tali na nona wase toko moko na nurete chukuma na tambana ni chenda bebaka ni baka ule takamena nukukuro na gender and development aside from my legal background nanda sanga menta sa natoro ke baka ilabo na economic development na kena bioka ni ko kena nonda sala ko tuna nonda le ni bonua Ibonua tani na nondale bangara ngangara takavaka na kena buki le sumai na nambole ni matabubal he Ibonua. Endin sara na beka I think the last development blog tukun sana kena na lebuni na remittances that has been coming into the Pacific region through the Pacific employment scheme. Yang do mandangan bi batore tak tegile bu ya na kena sala ko tikmanilabo. Kena buke vai kena non rombol na mata bubal so langa na bula talangan ni mata bubal wir na tumbu na so ni kakana na little practical things sa rani sotabi na lako ya may na kena buke tiko na kena bula na kena bakatore take tiko na bula ni le ni bonua tiko talanga kena sona wili ko sona kena sombe na life experiences sombe na kara la kudu rumor na no de toka ni korsa bibo numero la kudu notani na bi kara la kudu rumor so saranga imbita bando na bonua merla ko na bonotani nandu ini tobo nandu ini ngauna na kena banga te kena ngauna long hours of work
Auretal chingango na nonto vital nola ko mengo ni ndona kana lebu ni kenangan review na nasi na construction workers lebu na demand sa ti umaitai na kena sangay na mersalo kani na kenta na itu na Pasifika na kena lisota binangangan ko yo sa to kana nelaklak ya yo sa talangan na kango membalata na bai batar tek ito kaso na kena rebu mo bitin bagaya na bulan ni mata bubale na kena sana biutu mai na mata bubale sana ngau na marama ko rendo ngole na laklak ko sa dobu ko tigo na itabi baka maram na lumani mata bubale so ngau na dola rento le bakilanan renre le bakilata lang so na kena vei damgo na kena lebe reti ko na kena nonra tuki bonota na kena sotabi tuku nangangan ra bakilabu kena nonra itabi baka marama may bale so na conflict sa adikya and it can put stress on the family so nga na rebu ya na tambanangan ni mula baka marama ucha ndanangay tarani kya na sana link up talchungan kya na violence na so these are little not little I wouldn't say it's little ngoso na sombeka na baka taglekila mendayan rabatal tiko nga sabi naka nirsangol ito kita irle kutumen na bingarabia yung ko talanga so na kamen da reba na tikina ni bule ni mata bubale na loma ni koro kenang garabi na itabi ba koro balotu so no ne bole isanga kina na bule mata bubale ni saya lina na isemaya ni sa sinito ki balona so ta o ko erning garabo tikina mata bubale se me rede tikina bule mata bubale tikina au ba mi nakatalang na biosera ka bu ana nambongi au ba rongo to na nona pamatala na tikina ni marama na bula na sana ni baso wa klan na nungu apa pamatala liu o tukuni tiko ni kemi na marama kemi ko tanto na isa mambula ni ndareda mai na tikina ya kenta ko tikina na pamatala takatiko mis ana nambongi na sudu na bula na baso na bimbi ni baso o klani kenta sana reda pati tombo kenta matanga na le maduata ke bakanda reda pati tombo na raya ni na marama era na nonra tutu babanua kena bonua era na bonora kote kina na tikina nambula de keri life ni era kote tikon na isema bula sana roni beso telanga kina na nonda reidira na marama na nonra lomani mata bubale na lomani nonra itu tipo kena loma telanga ni nonra bonua rabinga rabikina I think we need to change that concept that we have to put women in this significant view. We can do na marami ta okay or tukun skabe kan na marami ta kemto na kana na rate ni kana bakarota kina pala ku cover na marama to sar pangai ko kan to ibite na rate na percentage au sinire deu na ethnicity or tunga na overall it's about 64% the recent data. That's quite high for a small country bakatikinto. Bikinto to mangai bikinto na sen madu ata undo na kau o reda nindo na puno emetu na baka binakatak. Menta sa redir na nonta marama. Sa wala ni marama ni madu ata. Tal nga na marama titik mai. Meramilo man ni nanon ralom ni balir ko titik man na isa mambu. Menta sa taka na tikina. Au maro taka balik talaga na rete tiko mo ana na tikina na bisa mati ni sa bisa mati menandra sa deklarano nonto sema bandra na sana bitinanda bitamanda that makes you who you are na no mo identity saranga ko menda na sana bana na kana bakotore takitik na nondong bulok kenda na marama na koro la menda sabi sota kana nonta rei menda rei dir maram ni rondo na isa mambula dira ko titi ko nambula na lomo ni bonua na nona pamatala takatalango ana na nondo to lebe na kana sa register te kana madu at dipos they were not only looking at developments or to rei talangor to na lenga ito kana bigi bonua to le rei kina endo na lenga to rei to kai kana na lenga na lomo ni matabu bali gender based violence
So I think we're really going into we're already identifying where we need to go, and we already understand that we have recognized the problem to sa reda rawa to sa tego buta kata talangan sa oh babinatang wale kina na bitala no na bon kina bitala sala ko kumay iyo au okla ni daron na ke bakarba baku kotek binaka non rumbul na marama na sanaya ke bakarangol rele kata kana bunotani na marruit na non risa melo mani bai na sangani erna na numitiko na lomani tel chungo erna non rolom ni bai sarle sanga menambula non totale na bonua sar sinti kendal ni abu sar lak tal na bonua merle ko mekina na sasanga tekini bula ni mata buban ni sana balance ngaya sana kay todo ko na development ni sa matata ti ko may bale ro sana be turlinga tagiti ko na kay pan ko nga doktor ti so nga na umahalala nga na non to bitalan no Betul, kabina bakal besar. Alumita na namu wasya maya listal cukup na urutangan ni sense of identity da cukup balang si da cukup benua na urutangan ko ni vaswe au beba na namu listal cukup na katukun maya cekope menisilan din na Fijian Language Week ando baka samtaka na ngona tiku bumikin na Fijian Language Week rando bay tayo ngabali mo na maram ron tukunay sa tos mau sa hari ratura ngara sa durtal ngamelo men kena marot takitigo na mother ni bosa bakaviti men Islande okla na ngono go be babi ni binakata na matinto ni Islande na non zungen na ken marot takino bosa bak Pasifika to kalunga tadi to durtal ngakino kenda to na itoke ya au ngai redeti ko na bagsawat ti toto ko sarbaut non to program mo may Central Otago au sarap cuki non to program mo cekope klando bay tebtal changa kinor to nangoni Itali na kahit ko na may alumita na ulutangan ni Vaswe meka ko ni wala in terms of sense of identity se no da banga ndo chuko kinan na kanda may madwata se o kenda ito ki meka ko ni wala na isema beira na nonta vasu se mera maru tektal nga ka dimbita kina non ritabi na marama ni bunga na ngone o kima mina marama kima mtuta kasartunga levu na kaya oro ni ndo kaya na nonta songo matanga bakituki enda ndo kaya baka riribu na kataka na songo kima mina marama ni dakan do na songo ke baita mer na songo ta baya na riribu na kana non ngol na marama ni kotiko na imbe kotoka na masi na kana baka riribu na kataka na songo oira na marama ndora katu kono meya olumita rire sarangan re me bisa una nontarai a change of perception me the women to be put into a significant place as well merani bisa takin nontarai me lako batan na kain tu kuna kira kan ta kapa na nonra dungena na marama na marro ni bosa na marro ni baksangar ni kakan o klan dirto na marama ni Christchurch dona madawa ya arto iya saranga na baksangar na marama ni viti me Christchurch lako batan chuko na marro takini bosa language is my identity lako talaga na baksangar lako talaga na tiltahi lako talaga na bikar to takaba na marama ni viti me Hamilton orto na program may Christchurch yung nagre-rekin na bimbi ni nonta reda na itabi ni marama wabi ni binakataka lumita ng pamataltak maya nakana sema kaya chikmo na ulutanga ni cultural identity nakabakalibu chekope na ng pamataltak maya na bimbi ni bosa ro ni pamataltak talaman di chekope wera baka na baka rongo chikmo kerto talaga no mitoka ningo na bimbi ni mada ni bosa bakabiti menisilandi kalista li chuke na theme and don't think it my language my identity ando madan pamatalika chiko na kila na New Zealand dia cikgu na Pacific Strategic Framework ndo cikgu beira na kena bakang bulum tak kena bosa Pacific. So when we talk about Pacific language ndo cikgu beira ya na bosa bakaviti evita na bosa Pacific in danger of sanayali bukan tua ndo cikgu na bosa New Way bosa tokelau na boso bakaviti chiku na kena mama isenga saran ni seali ese boso taki chiku bir na first generation me bakata ki au bimbi mai bichi au se boso bakaviti chiku so 95% of the first generation ki mai mina mbita mai na vanua ki mai se boso tiku nga ba bichi au boso tunga bine boso bati obi ben rotolu bengwe so ni boso be atu be rotolu bengwe boso sartunga ba di kombia yo
Na vandindiki na kona 90% ko na second generation ko la komengo ira sa teke bu me ali baka malu chugani na bosa baka viti. So na age Kebaka from above 40, above 40, these are the people they left the ali. Nersa bimbi mai. The category chugikino ya. Bata kira na 90 score sa bimbi sarmain. Ko na 60 above ko sa bimbi mai na early 90s, 1990 sa bimbi mai. Erang ko sarwa subavich. Yo iro ko na 30 la ko sombu. Erang ko sar teki bu meali saranga na posovavich. Ya na framework baka me target kira tsukubali na next generation ko me kuniali la posovavich. Endona mada o taudoko. Na kalenda New Zealand na ve vula taudoko e tsikundona bosa ba Pasifika celebrate tekina. Na ovici do vula kotopa do durutsukumai lomea na mada ni bosa ba viti. Na vita uni kede. Teka bu mai o kalandi la ko sobu mai me sara in vakagil. Na mada wa e dakituki na bosa ba viti. Keto yotago keto didibaka na ngone buli na University of Otago na ni two language week. Ana kena sangai mera wavi nakataki na boso wavi tile bera na ngone buli era buli chuike o keto na University le utondo chuko i New Zealand. So we ikera la kumeki na irna kaivich ke de mena vitau. They send their kids down here. Irna lubenda la kumai buli ke. Ikime minga indambe bango me keme mi vitala noa na ngone ni vitala noa ba na Fijian Student Association. Sa laureti kuni sa sengani ngai pangataki bali muna boso pagawiti saya ali seranga na boso pagawiti bale tangona ni irana next generation go sara sini ngai babuli di mai bale na boso pagawiti yo na challenge na platform ni kuribuli na Student Association sa bambulu tanga boso pagawiti na vi songo na balilotu lebun talanga na balilotu ngono sara boso ngaba balang sa sengana muna pagawiti yo sana teke bu sanga itu ngome bambulu taki na kena bosta kisaranga na nonda bosa ena ngone ni songo ena ngone ni lotu ena ngone ni sota na meeting kuribuli kina kakere nganda dakaba ya indu na bonu era ni ramai buli bos kida bawiti o kita una ngone buli ke cukutal cukani to radio station My Little Fiji in Otepoti na Otago Access Radio Station and the singa warombuka ke kita do recording cukuna ngone buli anything that matters to us Fijian kita una chiguike na vitala no saranga la ko mai recording do ngana kai ke madao ni dava soko da to mai viti madao ni Easter madao ni Diwali na ka ke nga celebrate nga mai viti kita celebrate ke kita do mai vitala no tanga na singa rombuka na radio station ando na platform kita da kava me ba mbulumbula tagi na bozo viti No, Toto, kabina boleh besar cekop ina no muase maya lista le na sense of identity bira na ngone ra chukui balang no no ba kung kiti te chunga mera ba kaya ngata chunga no bosa bosa ba ka viti toto na ibari tek sa ba ka duria New Zealand ba bini bina ka chukubira kemni na sema chukumi New Zealand bina ka ba ka lebu na kana maru tek tiko na madha ni bosa ba ka viti na be bula ke do ko topa na kana maru tek tiko na be kaongo na maro teki ni bekai baka ndi teki viti mai bira tal na poni be bonwa na Pasifika na ka baka lebu okela o choni ndo masi na sember ni to tiki bunin to bitala no ni aba madal takata tiko choni en no mo aba madala iliu watu kuna tiko ni sombe ka bira na ngwane be ka me bonwa baka saraka ni sa sega ni ra kilai soraka watu kuna tiko en no mo bosa tiko baka no mo bonwa bosa baka na mo kambe ka choni roni pa madal takamanda na ulutanga ya ni sema kede chukumya na ka sense of identity se cultural identity seng wala nga bi kede to iwe na chukui balang o kla ni sana sa tabi tal chukumbe ka may biti bosa mando choni ngaro ni kere ngas ni buliana o reading ngas ni buliana na ulu ne apa bala saranga bangu o kla ni rede chuko kwa sana bibisa o sa era chukumay biti ena kena sa baka me sa duru di wimbeka na nonda bosa ni sudu ando mata no ba madale ka chon kera nak Iya, bina wale buni wai bina wale to na aku au itu ndo la wale bui biti na ngoni to do libe but now ena ustu ndo nga meroni lai ilati o enrana lube erua ni rabolai ombulati ina orbote na wai andra
Rato lue ko masudu I todo I babala. Endua masudu mai biti. Rato leli mona lue ko. Mai pana tangani kan dona lewa. Endua masudu mai Amerika tolu sudu endua sudu mai CWM. Yo na ambimbe runda da boiru ete busaranga mai lomani vale. Ete busaranga mai lomani vale na nondra illa na bosa wate ina itobo. Wate indra sa ilanga na bosa wate ina itobo. Indra kaila oibiti indra sana indra na ambu ini ngoni indra sana ila. Oh ai na mkaturi la bosa bala ngam kara du ebeti oya. Bata me aro meriri oba ini oya. Balita ni mkaturi ni ila oya ni tio na isema. Na isema ni bewe ani. Arai na bona usa kendo ame tundo la ba ali bui wa waso mai na oro. Menda ila na isema ne bewe ani o indra na yakiti indra ila. Balta mantura po sama tobol na turang talay sambal turang oratsuna. Mayo o indra na itaw makan nonda yaw na ilaw. Na nonda yaw na bewe ani. Yo na bewe ani te busar nga may na nonda bosa. Wata na nonda bewe ani bati na nonda itobo. Sema berongaya ninda sama itu babala lagi senda tui lambasa senda tui suba ni kau itu na sema ndrani bewe ani na kau berito kan nonda Riley Sutio ala sema berongaya na anda tu betalo tentunya bia na remittance udah na itu na buni nonra lebutu nonra remittance itu ngambalita ola itu sana mai Salt Lake City ni lebu indra lotu momani kasoan rati o mai Australia rambini ina. Awan no nukis. Iena non rabe ani. Makanile pambaleta ya na non rayau. Nindu ana autala nama daya undu ana kusai trek ngaba kisi. Au masatu na tambana ni manu anu mai biti. Au kai talai me ulai ada ila emba ibi porong balau. Me ula au ina me ula rai de sona am dautin tambani bul makau. Andu na pepa masih ati me bola na cabinet me ula ibi ba ritenere ibi na banuara ni susu ina bul makau mai na tulau. Lo ikana dea kau la i borong balabu kalau obrang ni taumba ko mam. Yo na au makai lai sutaba ya dan ai to itu na busa to ngatu tumai sawana. Da sai lau tu to au kai sureti me ula. Me ula ina soko ni lotu bulabu. Kai tali ni buna wendu ana turang. Atali ni buna ya mutu na aku mbau nga dati otu nga wendu na pati nga mai holiday in mai su. Na ena da apa asi atu ko itarma. E vana bua anda tuba ya sa na bua kangi. Kai la obte na bia ni tonga. Otene ena yara me no tu tali ni buna ubi tal turang tonga. Au kai ba asam tene tio. Yo indana itau ambu asa ni ula ngame arai kau mai amburi-buri lama-lama ni rubu wasi tonga ndaru na oria mai sawana lama-lama kai arai ni urai dana ba arau ni talibuna makan toto bate indana ya busatonga da kai rede arai nada bantu indu inon ratu kandu indu inon ratu rua sarangana kontraste dona arai ausa kai rede arai nambimbi ni non ra semani bewe ani babalang raya endra ba ayan di lawo ya be inratu na bewe ani me rodila irao ina natali ni hunau. Ba erona endona ambimbi brongati arai nalutu. Nalutu ambimbi ni la obate ti o ina nonda bulati o ni identity. Wate ina nonda ilai ida wate ni ida. Valete ba ko kota ina arues simente ta ina biro ina nonda biu ai. Baltane ba bubuli ni entasa ilana ibol tambo. Ya wa mbote arai ndora asia ina emba ninda mai da abe babalang. Balitu rana mai tiba balangnya ada samkan ka ila na sawai dala na nonda bula ba ayalu alu tu mantanga ini saramanda na lusona ben tal sa ya na ena iwalinga o inda saranga na bubali saranga pate na ba madala ne ndo na itumutum merani kai tarada ina na bosa ba nonda na bosa anonda ram kan bosa ba bitel na bosa saranga ba anonda or bosa ba abiti na bosa babalang inda kay ilanga dan kasala ang nabi puno tato anta sa ilanga na bosa babalang yo menda ilati untuk kay bosa matay na so na ethnic groups na tui mo na ikirisi na Itali bo buro nga may Amerika buni waye o indra maroro yan aya unta tumay bita untuk kay butura inaso buna non to daum peda na so na baliti inda nga itaw anta sam gan kay demo sa anonda anta sandi mo sa babalang kay tu nabi mama. En paling satu tu menda abulida menda daun doa kanta daun roba
nanonda ito minta sa ita ina. We have to be proud of who we are. O nanonda identity. Wata ina banuan nantu ila mai ina. Minta sa ita ini ita ina. Maka ni aneng balan-balera ninda sa la ibulinga kasama ni sengana sa ngwile ta nanonda maka. I arai saranga na yabutu ni nonda itio. Bata itin tadi mo aku eno kope. Intana le sunga na yabutu. I arai nga na banuan nanonda ele maminala mai salia na ele arai na yabutu. Embo adintu amakatu na yabutu aro edino abo itu ngabitala ole itu balang si tu mai suka seibe. Dakan da oro ene so tu mai suka lamba san sam kan kailu sina oro. Arsa kailu itu na squat arsa i arai sa kai balolo matu. So ambimbi nonda maroro na me use ma patak tionga na todo oi. Nanonda bosa, bote nanonda ito, bote nanonda lotu. Ena yandi ide na bonua tapanga itu ine bura-bura. Mendara ina numa ine tionga nanonda bonua biti. Kabate nanonda family units, nanonda bubale. Menda raila sitio ina. Awa right area itu muda ina bema i Canberra. Ni be madawa. Na eba aya dina sa uniti be bida patana mata bubale. Tara na bale nanon rain dini dagu emba ni maka. Iyo itu karolin dona. Me uani ba asibia na lolo mabe ina ndo itu be tirar tona kiti. Uani sibia ndela ala ona kai bude sabiro. Me unindu na dependency syndrome. Me rawani rada ada ini rati umbaltana ya otu be ina. Ya rawala na balance au mananu ni baru arai me da rada tau tu na san tau merau ni dam bula pata tau tu ina kanta maroro tio ngana nonda bosa nanonda ito nanonda lo tu ambimbi kapate nanonda ya butu merau ni arai na tu nonda bula ni bingan tau ina au mputu ni kai asia ina nanonda banu lo mani nonda tu ambimbi nonda tu sama itu impati ni kawaya o bunwai to ena mai lo lulu o vero kope ina impati ni kawaya dau aya undana ibono ya the other side of the ditch. Yeah. Iyo. Entas iyo, amkadi na barbaran sama e balang nda ibi tio nga. Au ruan tio nga ka ai na lele to nga kope. Ka kon ru na marama o ana mita i mai nauru. Au ba bani bana ten to sa terin don aya nga sara. Unu ina. Ni mata kali be sa baya mela oda mela indu na framework. Ni mata tu me raunin da rongo tio na beluta me ndona reshaping meda ndona na tarabu biro anonda bulan bayar ina ona ya kulama de arai ere pasutia uni ai Doctor ana na second wave of enlightenment and vital notenity we knowledge enlightenment Ina saranga. Iya, ranyo to siya nga bakit tole check up na po saya na kena po sa di kombia na enlightenment po siya matabalilay. Sever dito lako labo. Iya, kinonda vital no iliu awange wamadar taxi na nonda barara mata kyukenda na itoke era lagu mai na kaibalang ramai barara mata kenda na lotu era koto mai na. So we become enlightened, Santa Guerrera ni sinton donumenta vi volvolu titigo, sinton donumenta da kabutu na kaenda da kabutu na ngone yo aungai da wangai tarungi ndona bosa tarungi ke tu da kaso ndoni to meeting na laba manda na rawani na what do we need me rani na viso takin no da to nimbulo kenda mena no da to nimbulo go me na to sota ke me pakata ki retalen na renowe kanta taler so ongi tune tuwe un enlightenment knowledge enlightenment do donumenta tikebu start thinking seriously about us. We need to identify the problem, to accept that there is a problem, and then we have to engage in critical thinking. We talk na kandina, to solve that problem. Na framework so we need to come up with concept. So na framework. We have different framework, then we can put it together. Testa Congo. At the moment, it's very engage na matanggal intellectual conversation bango.
merani dana vital nota kai ngona ndona kabina ko taka chungo Dr. T gongo na kona knowledge enlightenment. This is na ko taka chungo, this is the second wave of knowledge enlightenment that Fiji need. Kada we go through this irana tamatara nga willi ka chuma irana me sarabo chungo. Satikibu me they look at things differently. Satikibu me tan dolon ra right, tan don ra sama. Na viulu tanga kede kento vital nota ka chuni ko. It's the information we share, it's very, very useful. There's a lot of knowledge vital nota ka chuna bong ni ko that we need. We can't don't mean that they will engage in this conversation. Yan saranga nakabalik sa kopi. Talitak saranga bali na nomosya maya na knowledge enlightenment na nandabiwa sita kami da dimbita kalistale naka at kun chung maya ochon ni bungo weekend da sa lakibuli da sa kolo takalib saranga na nanda na bosa na bika alolo matekimi weekend me vir na nandangase sandali din ko manakabubo sa ambitali na kana kona kain dono menda dimbita do saranga na bosa o bakasamta kana nito at bol minislandi o rede na nonra undolo mandir bale na maori ninda kila ni sayali na nonra bosa libu na karando sakita katundo ngon balaw sayali even kasaba kali suital mai or tongo o minislandi nga o rikatal mai Hawaii o may stavirtal nga na kande Hawaii sa listal mai na nonra binakata mera bosta katal na nonra bosa baka Hawaii sale sagete ko tumbo katal chumiko me so mera bosa me fluent libu na ngoni ko libu bi mama tu rabasa babalang bi mama ba Hawaii ya sa totok ni dare ni sa rangan reba me bali suital me na non rabasa baleti ni rekila na bosa etiko kina na ito na bosa etiko kina be kai na bosa etiko kina kwa na ulutang to bitalo ta chungwe na cultural identity ya tali ni dare o kwa sar le bakoro le butondo idake era se sanga ngamer buli pas ba Hawaii o kwa sali bakoro le widake mai Islandi ersa le sital mingo ersa tikbut ka bakto katal na dan na ulubenda na ya ba Hawaii se ya ba Maori tam-taman ya ba balabu klar klab na kachiko check up Islandi sa nunga ni Maori dai bulay ba na dan sa siya ni ado na lebu ni box e bulay me ba ka non passport ay na lebu ni non ra dipitaka na non ra na evandra ke na non ra na second wave of knowledge enlightenment mena ngono mbalavu ya ena non sa ngule na ya ba Maori rasa ia ke sa Peter James and John ngono ko sa ba ko stylist talmingo en van ke ba Maori bakatal ngai ke Hawaii na tama-tama niya ng pambalavu ko bikim to na kang werto ngoni bulum na ko University of Hawaii ero ni tolu batu na dan ena ngono ra tu zakin mera ba magal takira era da buta baba they never apologize for their long names. If they can do this in Hawaii, if they can do this in New Zealand, why are we not doing this in Fiji? Menda baka lisa talamay, mera baka yata ni baka bichina lubenta. Menda mera dimbitaka, ngoni di kombia, ngoni ni nruanrua, sa ngoni ni iwailevu, o ngoni ni lobe-lobe. Tiko saranga na bai matanga likakere bango, menda baka lisu talamay. Kwa saranga ya check up ito na bunaw, bitaki na program ngo, menda posa baka bit. Vida ratarin yaw na mabagsaot. Dr. T, natapa na muna was chikin na baka bit na program mo. O tukuna. Kaya baka rida na mona liba-liba kaya ngo, buru-buru todo ko. Vida maka pos chiko baka bit. Kaya baka mo sangay pos talin babalang. To sangay Korean na percentage in English, 95%, sa 99%. O viti, sangay 0%. To sangay pinakatami tongay 0. To say ba? Nangonong go, menda visauta ka na ng daray. Menda Korean na pasende into the Fijian language, and we should be proud of it. Menda bukira na lumenda. When you stand in front of your school, when you stand in front of your university, when you stand in front of your chancellor, mo dimbitaki kunyongo nitoki. Si ngwan kakuni mando, never apologize. Ya bilang anak kau binakatamu wasya cekop. Dr. T, au bia bartangan don kawe kenda na ko mai biche, nda kila irna bekanda na India rach ko mai biche. So 96 years of colonial government, another 50 years of independence. Sa Sivia in tonan raw bata tanamba kinano to mai biche na ka India. They still speak their language, they have their own institution. Go irna tamata kauta ni mai non rabon arangala imbiu ibiti. Yan ngono go ir se bosta tukan non rabosa, they even have their own cultural identity within Fiji.
O kenda na kaivici, kena bici mengo, lebi kan sangga mai murua tolungan apa kini na bunuan tambula kita sasin ke bos wavici na lubenda. So we don't have to feel shy of who we are. So na nonda vosa, we have to be proud. Menda matataka menda tukuna buna burura da bunuan talau kin nonda vosa kin nonda identity. If I put it in context, we're not India. It's gonna get us thinking. Dia na to ba. Tali tak saranga binak bali bu. Cekop kla may biti matangay cekop non to grimit center itu na non to be korni bulia na be bosa kene baka India ke saraw be ira o ke to talaga meto no bul mekin. Ni to kiningel. Doon meto liu tak cekop be kaken. Gas ni bulian. Kla dia mas cekop gas ni bulian liu na ka be wasa mai. To may gas ni bulian do man do pa matala na ulutak ko sa rato wasa may na wekanda. May kan berapa ke New Zealand ngala ni bekem ni toro kay ngal sare na urbe alumita naka bina apa ale umuto na we aku tabi wasiti ni abini ai la ono no kuba asama batani to optima duata muto to tuba aya we to sertu ngalaman taun dun lambas be diria ina no kuba asama ni sara rongo dati ona ena si atme ba kata ina non da vosa Ori ni buli au TV Saint Mary's to sabtu ngalaman taun na ori buli au tuin. Endo na lesson en tau data maya kiti men retara na bosa bakabit. Na tau data saranga. Na tau durtu balibo. Ra step kelas en tau ndera ini. Na bau ina lesson makan rada apa makan tau mena homework. Embo Sandra Rere ni retara na lesson ni bosa bakabit. Kanda buat tatarut usaha na bunara we ama-sama stina vade. Ni urada ni ndona atale to tu nondai identity na nonda bosa. Sarau tamela I duru aitu na nonda bula na itau baleta ni makani ba andai ta imai vale ni na bosa ba abiti na enam bimbi. Ni memindau lesson ni ba abiti rambai le na bosa ba kambawe. Ara yang bome bosa tu ni be buli. Inilah ibole nila idana lesson ni se dana betaroni. Soli na maka eva ai bolava anona bosa na saunitaro indonakit. We don't deduct mark the dialect, the type of bosa bakabiti they use. Eva ai bosa ba amali. Se bosa ba ambau lambasa. Sauma atuna taro bakiti buli tambu ni mami krosta ini soli na maka. Dobro na aura dare unara beto so Islam na ku paasa mani sarongoda na toto ni asala I sere ima ibon watani yo enale stio ngana bubale dua ara kan dua en dua na bimbi men ila na kiti men susung mai bale who you are o they o yao Doon na pa araytay. Itarong ito mo na daw tiyo na les etiyo na activity sarangani anda to presidento na inabosa bakabit lesson may nakalasin dua may other kalasiwan. Lista kan daw introduce ta into the lesson ni Bemba yati na activity ni ode yo yaw. Bemba ito na tatang bara na introduction into the lesson ni be kalasi taw. Yo dakaira ha Dekan dola itarong bertuna lama aku disarang bertuna Yang retahun biasa serangan ni atenten na kelas ini bosa ba abi itu interna kiti bit. Yo narai ni lesungai ban. Na ori buli lebunga na bubal ni mata tanya mayo bubal. Kaya na mata tana buru-buru ni bulen ratu rumah naki. En na ambimbi ya usara tati mi lambas sama nang itu lambas Yo ito nalingan ni Bekarabi balebu turang na tu lambas. To daw tu na imbili ni or na ikaw. Na au sarabarawa no kubanu okawa. Endondo no me anrabi manda na non rambula na tambangon. On na yakiti. Men rababuli na non rai tutu o deo inra na non rabanu. E ombati o turanga sauturang nonton mo ila. Au sarabani bosan randela I olong abata na tutu abanu in makan randei na banu daban tu ina mi mata tete we in men rabare ta ile suburut we rakiti na daba
Oya undi ano ko banua. Membulat ta isaranga men saraba na kiti nimbulat ta itelo manibu bali aray. Ondra na mato men oni badala indra na kiti na andra bulat ta ina. Me saraba na kiti ni men saraba ti ni daati. Endo na bibi na systematic ways ite mon to mai di ombia. Everything is systematic. Ya membulat ta iba araw. Auto serangan ni wana bulu kwa masa-masa tiara usa sarabi madua ta sarto ngayo ya. Au kai ba abili binatay na bali ni be dokter ti ni undi kita yo ya undu na yakiti. Ni banola masa. Me umatay ni madua ta auto sarto ngayo ya madua. Ele bunang bole. Ya tutu lo mun to yasang. Uto bosa ta turang ta imbola tangan. Turana president ni rawani ronga nando maku. Ena ina iye. Nando menda ila na kiti ni madua ta. Ni ti ona nanda itab. Ina lo menundai bus. Ninda makangani na matata mai bale. Ana maka ando na matata. Ilo monomuti ina kano mu itabio endo na ai no monomuti ina sana liu mazuata. Endo na aura ni taketa ina io na youth. No taketa ini ina susungita nanda iba arau na cultural identity ni banua mazuata. Au kai ba abuni binatena bale ni rawani tau register ini mazuata di kose. Sabe anda isar tungai ko ba asama na banua da ba unde itu menadurun. Ena boni ti inai. Sarau branganiza ai sona strategic plan ni oro mendai ina sona inter community program me dramatize tai ina sona na iba arau ba banua be in ronda youth. Be in ronda tambangon. For example, bato oribuli untuk songa no yang dia nanoku program ni oribuli nito oro kisilomalo mela imuri. Era nila ina sona inter community programs bata dati ni silandi ara sa ani ni silandi ba anduan ina data na language program era ni dramatize temandangan na nomu oro. Me bangata na youth, bangata na marama. Iruna workforce kau. Ela menindo na oro, na marama so ni marama ko na tambangon. Me sangai me era itu son ambarai. Inter program ta isona cultural activity. Wat nda utio na lo manilotu na four corners program. Oya yan raba na banua na bebator saketaki na lotu do bertio. Me weza son takali program bara. Children youth to dramatize. Me ba ambulan taina na activity ilo mani oro. Eva anto na awara arai lo man do na or me tebuna imandara churselemi. Na kaira ni ilana kiti ina no kuita bilo mono ko bonwa mas. Au na based ngai no ko bonwa. Mera ni tebu ramanda in. Batani ila indu no tila kau e madua to lambas. Iyo saraban na guno ko yame kemeke arai. E tale no rongo yung tua madal. Kau sarabat yan ay ada tiyan ina bonwa. Dono menda ilasra inda o deyo yao. Ilo mani no ko bubali. Sema lo mono ko oro. No ku matakali, no ku yabusa, no ku tina, kay tete atu na no ku yasan. Na cultural identity, the sense of identity. Endo na voz sambimbi, koula ni nonda tio endo na tio ba itawe, na nonda iba arawe, bola ba kay bakaraw. O inda na aibe tina dota induando na nonda iba araw nimbula may be inrawiro so na matamata ibura-bura. On the Pacific Islanders, our cultural identity and how we present is totally unique compared to other countries in the world. Emboy enduan na inre olonga batatu na uniqueness of this cultural identity in the South Pacific. Mo kaya dia lisumay na uniqueness aray no mo ni bubal mo tebu mantangain. And dondo no meda anangaunay what really needs to be taught. Na prior experience nindo na tamata. Sa experience to na tamata naman ang oro. What really needs to be taught makani indawarawati na tamata na lekadaba iti oilo. Kay indrete maina de na ialekati on to na kitangane na to makati ni ilan roto na endaw adaba na iba araw indaw zikomi na yaw. Ataw to aray, that's our identity. Sa takit kayo na youth, takit tayo. Ela so na ambaran don men retilation on dao.
Nasa na nanto we or kikisi tutu I maduata menonto ni sana be bayan rati. Nangau na be sa ni boleh satu tu ina to yasana. Sa lebun ani be atto boleh. E atto boleh asartionga nanto cultural identity and the uniqueness of maduata. Sa lebun na ai atto boleh. Io ena lestionga wata to volti o rumah tua main rua. Ena lestionga iwe ina vubai. Mendei wala nga na vubai arai. Era lang nasona au ya rumah sama stento ina ni urada. Ai hatan dia tio kan to yasan. Sa nondon men to beso ta ina. Yo ode mena karab. Au pa bina vale bri to sa form rawana Maduata District Council of Social Services. Au ila ni sanga masarelewangan ni alo me kai form ta israngan Desember. Sa kai sanga I me to toso me sanayan ra beso na ambau I. O ito makan na saumi nito na. We are interested to go outside the urban areas Ondra way or kikis na tu ka sangay makani development wala nga. Isang ambaray bram ito na ra. Okay tartiw nito liu ni F-Coast Fiji Mrs. Tatanas. Araw nito duro ma tinit na boss ni Tina. Araw. Yo ito tioto even do na van was kay sangay ti ito duro. Sa mga Pilipina ata tini awon ng members sa register. Misa register rawa sa araw na matay ni step. Sa kaya pa araw metuti o to budi. Meto na rataw to na areas aray na inclusive development niya sa. Aray so na asa maura ni doon me anrabi. Me anrabi. Sa dati na itabi. Sa karabi ti na itabi. But our future generation is very important. Youth may muri. O yung consent na yun, yung lahat na community outreach. Ang dati ilat yung aman na youth. Ara nga, so na asa mauwir ka tuloy mo to. Minta soli pa asa may na, imbata niyo yung nga, tiyota ni may to. Nadaba, around yung abo, may namuto wibo Doon na sa naduruma, using Maduata Dicos to attend to this all cultural identity, na developments, na narabu na marama, na ato ito ba. Au sabir tin na bata-bata matan rabarong tio mai na followers on rakiti ni Maduata na tu an rabarong tio mai na matan tu rabarong tio mai to na san yo au sa erbebu me soli na ngalala me sola bebu mai na asala eso meranda druma nanda nanto tio aranya sona kikisi au dewasa ni abini kwa nakawalib sarang gas ni Buliana. Totoo bakawati. Nung ready kem nino yama sa mastiko. O klan ni lew sarchi ko nakawakasa mataka. Sambiu menggo na bata-bata go lew rabarong chuk may berto sarangan na may wakanir to may tabi chuk ni kuwa. Aro ni gainduan na namundo bibusakin ni wati na vitala nongo. Sa ando siya matiko na email aron indo vital no ron indo soli makasamay o malatal me na vital no ni ko listal me na posba peritania na balance men da rede ke na bikato do economic development da rede na social development gender and women and all of that is to be me lori ke da bakatutubat ken karua na kato do kan ta kabeti ko usara nga may bale na kana bakata bulida na itobo kana nonra maruta kana ngoni Saint Mary merka ko ni ranro ni sa Antonia may na buli pa sa makamiti na bakiroon ng sa lukaro may sabi sa mer sa talita na yakiti di Saint Mary's na wanito okay mer talita ka na bulida na sa makamiti kaya katolo we have to be action driven ronin da vitala no ti ko iya na daba da ronin da kap bata kena ka ba already ti ko na cultural education nanunggu tempat ko I work in the culture sector in the museum sector o rin mo nakina na bimbini kana sema bata may na buli toro man rakatu ko na mayaw kasi buliana na kana vingo mini yawe lew nangon ni ko gaingon na meta kakina na vingo mini yawe na dorobo lew sarantuin ro era rere but ni siya ni rataro siya kan beka nito nangon na mera buli de kini ya doni barita ko rin na sa no tasir sa lori may bita na bikor ni buli may ni tasir sa daka bat sarnga kay ranang kasi ni bikorkor o ranang kasi ni bula head teachers na bikor ni buli sa ngol sarnga na bikorkor to the knowledge holders o kaya buto may cheko so we can work with our knowledge holders
They don't have a degree. Some of them don't even have a certificate. Doesn't matter. They are knowledge holders. We don't go to wear na buku ni vanua. Mera kumai. Mera durumai na nonta bikor people. Mera may pakataplit talber ni tambangon. Kala si lima, kala si ono, kala si vitu, na zambo zam. Na daka pakatap na sibu-sibu. Na daka pakatap na tumbe-tumbe. Na idabuti ni bikor-kor, na bikakili bango. Kesa round your to the kabana sa mitasir. Era talaga vi maduat. We have some good case studies in Fiji. Dari na boni be sana ersa takabati. Dotal nga nakaw be na runon do rusol cross sama tenisi kana bulo Singapore ruwai. Sa tigbuki na International Decade of Indigenous Languages. Tini na mbaki. 10 years supported by UNESCO. 2022 to 2032. Ngor ni dono mbole na sana maduata. Na dava toroni takava. E na vekor ni buli maduata na kena dhungeni na wosa ni sudhu e na sana maduata. Na kena baka buli di se mer marutaka na ngoni e na kena baka yang ataki kor ni buli. E nga indua nga nakau bina kata mostea e dhunga na tiko na United Nations na UN Education Scientific Cultural Organization UNESCO au mani beda buto na kinango na tini na mbaki e na kena marutaki tiko na wosa ni bernua. No kaito boleh mona wastea yani na link may berto na UNESCO era bagong gitikirikina na bikor ni buli na be songo-songo bang marama tambangone saro ni durmikin na di kos may maduata na buku ni kena dungge ni na bosa ni banua nakabakaliw tanong wala sarap na ba na uro di alumita do man tamay na numu ba kumatala na buku ni be ulutang sawar to wasi chukumay na biwa kay naka Naka Dr. Tarisi au talita wale una nando to bitala no naka bingo lista lungu bakasa mana okenda na tokiye okenda na nanda we sematimbe ko kenda we live collectively na nanda mbulo kenda mbulo ni be sematinda communalism na nanda mbulo klaya na puno may urun to na bagana puno may tanro kina nananda sono na nananda bakana no balata lebu na bakana no lakutu may lakutu na individualistic ustara to kana tambana wala kenda na indigenous rights ko indota na sets of rights and that way it becomes really interesting nananda da bakamata tata nananda itu to ko banua okenda nda kila ina nanda ito toka nanda matanggali na nanda busai matay mandanga nanda governing structure okenda ndindui okenda kila ina nanda mbula baka itiko baka biokan uro to bale na nambimbi ni bosa klanda nona baka matalo polong grek ndona nona baka itabe na bulungo mbule bale besar kenal nona tuno ko nindona bosa may maduate sayali okla tuko konda na sana inanduri wai rabinaka yo apa kamatal tau ka manibata taro saroya o se na tabamba ke pakai saya lindi na sesiang ala kasarna nunggu pakanana no natikina o manibata taro saroy vale yo sember tukini lamen tan ken matala yo mentanga nangonorong tikina boleh sarnalo ngumbalatani na bosa kotuti kona nonda otheo iko na no muy tutu ko vanua ke na bono iko tabu maikina na bosa talanga tiki vikenda tani so ibe na bono endala ko maikina kenda ngetu kuna ngana bulasi ambulare sa sinanga talo ngetu kuna mena bono ko maikina sa iksarni kinda basaranga o orto me sanandongo ana tali ni nanda bosa yo via ko tikenda lestala nanda framework ko kenda na itoki kenda belum mepata babio kani na communal living ako pata na kosa ako pata na nanda tutubo ko banua na tutubo banua talangango ako pata tu kena itabi ndon mentangkara au tali survey au na pamatalan bitati ko mo ana balata na gender and development na program mo mendo ta kenda program ni ko tor ta kata na bina katimikila na bunu melako kina na program mo la targeted groups sa kuno mo kuerna tambangoner na marama yo mentanga to tanga kami tatak kita korto na nanto tuturang ni koro
Ando talangan tagat group na kaya minta tagat tekir na turangan ni koro. Irana women's group. Ira cuko na koro. Koran do tarafa kina katakan ni koro na katakan ni loto. Angko sana pun orang ninda darni turumaikin na program. Merani bukai rai merani maru itu ko kina nanonda itu bosa nanonda bosa. Ndo talangan sana menasana pagajanda you are empowering women. Niko involved di kira cukup na matanggali program pa. Waktu kun cukup dokter tirna knowledge holders. Irung ko sarang air sacu ko erati ko na nonta be korokor rambula tagat ko na be sing na nonta be ratu tagat ko na itabi na korokor irung ko kelat ko na kaya kati. Ira mersa baka ngate ki sarang na kena budhi ni beka sendo na itu butu mena baka ngatagi. Kena maru na nonta itu. Au be wasanga balila yorto na we ona nanganim. Yorto le ona nanganengu. O sininda na tatingo elewa au lendo ngano kumato pale na elewa. Yondo na ka tondo ba bimbita ka palo tamango pate kerto na nungu tata lele na kongo na nondo to buli na tangane na dingo mane yau. Iba lendo baka ndo tukuni saranga berto na tangane merto ndambe. To baka to takamay na ni sa maltinyo nito no ta. Sa ile na lubengu tangane. O sana sining kita ratu kayo na yaw ni sana ngasi. Do sana dingo na ngone na itabi ko. May na nongon rito sa robotik na nanganan ko sa tukunit ko bebero to nakango. So to kay tumbo sa kitin ko rito sa kila rito na nasaba merto na takam. Kaya sa kana dambo ni bono mi kana tingo na yaw. O tamang saka dinga. Mayo ko mo sa rito na tangan rito sa kila na sa merto takam. Au kila hindi na tao ko na banana nutunda mitikin ngo menta tiga bumai bali om taka toka ku tele nungala tabir na nonta toka ko kenda toko bel kadira na sona itu kuni makau talanga itu bira so talanga na itu buti ni banua so ngolan do tala na itu buti orang itu bantu teki kenta kati ko bekento kento communal living kento sini individualistic rights you sabna na rights yun ngo make na itu tu kayak itu okay. Santo tentale na nabitala no ni nindon sa didikya. Yan kena maru na nonton pula bata. Na nonton tipo bata na lomani koro na tumberida kini koro na holistic approach. Na kena maru na koro. Yang andon na baka matala Dr. T. Abi o katal tunga na nambimbin itagatan groups nda kutalin ngula da birti ko na marama korba ko wati tikimay. Au na nakatal ngondo na numuti ko balu ya. Au reda balik na koro talanga so na matanggali kango tikor na marami na koro tikor na marami pati mai kenda kelapa na kanan tu indi to kai kya kelanto na kabimbi amenda yan rama pata taltinga sasin ge indu yen santan do pata tiba ko lako mai so pati taki sa mai wili mole ni matu wala na communalism tukun tal juga na communalism kinship na to ko to kai bimbi amenda reda tikumena yang ana ndonga na nungit tabila kalaka Dr. T and vitala noni balance oklana balance approach menda reda tal tunga balmato na nabika kitang pinaka Sibinaka bakalim sara na lumita na namu sema na namu raya bosi bibera na maramay na nanarabakay tabitaki klangas ni Juliana sarto tunggu arto letolo na nomu so tiembeka arto na takatakat kikimuni na nomu nangan reba so na bibu kena toso na dikos matwat tali ni meda kang gona bitala no na ikaro tol sanga bulisi ni bulo Disemba ngai Januari ngai tikibuna embakibo sa tikubu binaka na namdo toso na song ni may matwata okla ni nasuli na kalungat taga Sibuliana wikim do na letin karombe kanto sa lewena tikungo na biba kalungat ataki ni namundo na toso na yambaki ka tumay binaka bakalibsar totok baka wotsi na nonda vitala no wikim ni na parong tikumay binaka bakalibikim do Minisilandi Australia ke Amerika ke na biba no taliso bikim ni na sema tikumay viti binaka bakalib na bito ko ni tikumay na vitala no binaka na sino binaka ni ko ni sambula ni bulu binaka
klani siya mati kumungor sikil sa tisolia binaka balebu na siya mati kumai labo binaka balebu ikim na kanda may tonga lebu na siya mati kumai lisa pedrungua gas ni buli bita talera cikngora bakambula ti kumai Amelia tokalo bere gas ni buli Amelia gas ni buli tikun basta bakabiti Benisland and Pacific Education Center bakay lauta ka na matinto ni Silandi totokan din intereda na ibari taki ni Silandi and ano naturo bakang bimbi na bakatabuli din iwas sa baka Pacific era to so mo sarangan be bakatukul na cheko and doon na taman ni budget level and biwe na Ministry of Pacific People me marutaki na kena bakang bulong-bulong takitik na bosa baka Pasifika babi ni benda katakitukin na bengarabi ya tatiko may ni Silandi benda baka lewe kem na kangku sa to sana teka mo meto na tinian na to vital no au na rongo siya ni vital no go kere mi awatal baka na yawa ya au kila di sa kena ngonongo me usa ni sa keto sa walak ngona chin karon bung lewe go Hawaii ya etali di na vital no ni ko rongo binaka totoko baka woti bi baka tatakirake na vital no ni ko ero ni lewe nakato buli kini talanga na baka rong to na lista lang go Canberra vi chonin rodi masi ni oni atikabu na mai ron ni sana lista len bikemuni mo o natikabu talamay na siya mo semata lista len na ulutanga o atikabu baka matalamay kina ni sebera ni unang gain dawayan ni Silandi bi Chekope au nangay ngwal sa rin na uru bi alumita to nangay kireya na sorobi wise ben nangay tinian na bitalo na nikwa ni o ko saranga siya motondo chukumi banua and nangay may umana kedok na bitalan no ni nandato Maduwata Provincial Forum binakabalebu chon binabalebu bunyai abalebu mutono aku sa maro te nan dinan to vital no niya buno to saraya saran nindu saran to kokos sandu saran to network nga to mito sa tebuna na baasama ni toson to sa bayana non to ilain to waten to identity na non tambula ba banua non tambula ba lotu non tambula ba beani kai la oda edibo na mulai yo te bunga mena to dundu wale wi indra non to lubenda to wa bimbi tento nga non to wa buliti indra ti ona kiti wa bimbi imam na sama itu mbati nai kawai ni makani imba buliti indra na lube imam santo na bono balong indra tu ino indra na mai muri indra na lubenda na sam kan kai ilana bosa sanam kan kai ilana lesui na oro na daba na yang ni oro na daba na value ni oro na raile sui banua au bos te ngai na ulutanga masa suli mai be o buniwa ya Dr. T e ule si te ngai na bimbi ni na tantau raile si te ngai na oro makaso te ni makan to tungai babalang ele busara mendanga to tungai lambasa sinta to tungai suba sabo boti ni kaile si na oro asame ba da masarare sam kan kero na lain oro asaba ada basa nawaka satu na sala utu nawaka ni bisinga sama kabelan daba bimbita ina na non dayabu anda manda tibu mai na balit nito ang bimbi na banu matambula mai na mama kana banu are yam kan datu mai bitala no to ya o inda menda give back menda le subiro menda ni soliale subiro na amasulebe inda na banua ya asulebe inda na alu matambula mai na ena mangiti na ena koli na ena adu menda raile sitio ina era ni aga biro be ina awa enda lo tema ina banua me sem dal semalo istinga ina banua onde wa to bolla ngai abu ni wai Dr. T de muto no aku au asam tena tio no biti na ngona ya na leka le bunduan do ngona ya na leka ni mbula wa ilabo inda ngona ni uai saba sa bula pasente na poverty era ina bosa ni former governor of Reserve Bank na mbula pa ilabo to mulito na ya onde mai semawal tengah na urutangan ni railesu nambimbi ya sanetin aba mendator da etaudo mendator da etaudo ina anga o enta tu sa o masapos ti na imanda na ambaleta na Pacific Labor Scheme but in na seasonal workers program me na endona leka usara itu ina program ya
na representation man na biasa na tin abaya makani even makani fair makani equitable indon aray lekati umbalet me lao mai na bendita ina biasa na be oro be tiina kai lao mai me lao mai aray me uni mai lewati nga na tambana ni ministry me ba itabi tio ina aray baletan na taumanda me tosota na ba atanganinge dinimbula ina be bu bale tau ina biasa be tiina ini bale kai lao mai le ruanan rau dunai ba mai antabu ruanan rau mai ba ruanan rau mai nai mai be CBM men rau tau do mai sanduan dinan Asia bale tan at the end of the day nintala bale dale si bale dale iba bale dale iba amboto men dale ana minta kai maroroti ona non dai to ba abiti ona sala batsa bisa ona ngauna me minta rauni maroroti ona non dai bosa non dai to non dai ani abon bote ni matentu na ore ando dune mesara ida tio na bimbi ni viva tordete me fe na via sana taudo oi ina na tambana manda ya atio na National Workers Program but na Pacific Labor Scheme but ni sa unitio ina na bulan sarangau inda sa kaibo na non dabo atete abi ina na ala atio mai ye meda uni mani sangata ina na bimbi ni non dabo bale ba bimbi anonda bula ba abanua bula ba community kambula birang abi rumah ini inda da multiracialism tio ambimbi nonda nanomi indra nawe anda oya antara ni bula buliti inda i arai na ambimbi na makaran da kai we have to face it indra nawe anda na India indra nawe anda na Ibalangi ba bo inda na minta bale swe rumah ona na bosa manda to bulitu manda obiti Fiji the way the world should be na multiracialism manda marro balete era ambimbi ni da marro na da iba rawu abanua da marro na bula biduru mai da kai marro na nonda toso da ba la bombe se ba toso da ba ra na buli na nonda bula na health batena nonda economy me da toso da itiom ba ra batenda sarete tio inda satu itu imuri satu sute imanda so na amatentu amardo akiki situ imando pa osamo to rusati sare imanda ikenda musti via uni membere ti ondato na itau inda leva alevu tio be inda resource na ya umbula walu sabur bata dan pasende non dan re anitau eda ba inda lawa tio eda banda makani rauni da yo indo bernata na sali na arai au makani dei bosa ba alevu ina baten sale le tio na ngauran to bi bosai au wa tio ngai ona bimbi ni imam na tio na itabe na dava ni mirulu imam na tio babalangi emirani bebu ina na ngauna ndende so sta bibiti tu na ngauna ya o arai na ambimbi na nanda tu mai tio ni abni tu mai betalot ina tio au lani tio reso na ambimbi na boso berti no to na aku betul au sana mo to arai yo ondola na ani berani tini ya dokter ti endo na turangan India turangan Itambia mai lambas sampai madoata sama iba adengu to ay na mada sauti turang ay mada professor ti ina ornibule mo buli burunga ina ANU Australian National University maray buli burunga ina miyaw Dr. T na turang ay Professor Bridgelaw o may sama tayo yun o may mananumi o ito anisa may lao turang ani madua ti lebusar na asoslian balitibiti sama vaita bisara wale bo aya sama ketune ke batarai mai mela tu non banua yo au mai asama tani alto al kutu tu ya bal tu ma buli mai urni buli ni India mai nda ku patia school mo buli mai ba ande andre ando mukani man sangan tani andre andaya bale tau indra indo na ita buli on sama ida berutu ngawe inda tasule beru ngawe indra na ana andre ba numi sama indo to anturanga sayang ba alib sama ila to ni abini uwa ina amado sauti au mai tini ato ina nano ku talano ini abini o bimtu na dokter ti betem to na turang tenawe aku muro na maram tena turang mai wasambul Nakwalim sar chone na nomu mai hosiana nomu rai na kabilangan ni kuwa na ulutangan ni release release weekend na cukup palang wir talangan na cukup panua
e vunga ratiko na be korni daka me bakau tuku na me ai e na puno nga enda tika bumikina me da kaku ni mule dap na puno enda tika bunga mikina na ngona enda tumbu dak mikina binak bakalib sar chone na nomu o remen ultanga ya membaliti bridge lalanga sege sul sar chunga mengobio ndo na nono ibola na leveling wind remembering Fiji sege sul mengobio na ibola mo bola ndo na kana review sa gawili ka sa tunga na bidan mada saud sa ndo na kanong raw na non sa milengo Professor Bridgelal ya ndo na kana turangan go hindi ni sa patambuy melista libiti na bekay so is left a legacy bausi na kana bulay na itutuku klani ndo talanga kango to bimbuli kini bekenda na ituke o kla chekopi sa pala chekono na PhD vanu ni binaka be kimni chekopi bekenda to na kana bo ndo baungeti na turangan ni tambe melambasa sa bulay lebu na ibol go ndo na ibola me na lebu bulay klan itu klan na kana bosa na penis mighted in the sword and the klan ni lebu na kay bola to it's a legacy for generations to come and the talanga kango ready to ni molong chukin weekend na ituke sa ni lebu weekend and the bola lebu na non de talano sen na bika membaliti madwata o na bimbulikin weekend to and kabinan ko na valib sar chon na no mo sia manital membaliti Bridgelal and darin bimbulikin na kaya kasarawe Bridgelal me bola libu na matanggali bolwango rata lang weekend to mito na pamurian na ibarita sambi to may na turangan ni Tambia melambasa na kabinan ko valib sar chekopi sa kaya nangonong meo na baka manal talaga mikin na me umanikin na ulutangan ni vital ni Nak, iyo, dona mado sauti wili kachuna sama lengo Bridgelal. Klani kim mikiri na buli melambas, ya utala nga buli kurubuli ka India, melambas Sangam College. Kila na buli bi maluai, batikir na wekandango na India. Eu nungu PhD eu na vangatagingele. Kaya kamu rai nunggu ya una bono singakin nangel ya una bono lagu me bono bi batu duli idi kumbia to tunsigo 10 kilometers long 2 kilometers wide ya bono lili laisar di kumbia yo na idea di daka nunggu buli da nangel la kusaranga mai nunggu sarai da na kena sa relevu mai neto sarambici di kumbia mai mera lagu mai lambasa ser lagu mai bonole buna bangar tite sina bangar ilabo na kena banga takina kele gondo na kine wasile bu wiki mai di kumbia ki tite tu indongu tuki nambudi songo i lomar i yo ayo na nunggu banindi kesangi coach lesta le lambasa na bosongo na identity kaya kamu na rai indel ni abu idi kumbia na daba itu ina indel ni abu se na bonu itu me na polita ki idi kumbia sini lebu na kai la kumai bonu lebu kila nunguna basu se matale tsunga i rara ni bulbulu no gugren mada imbulu tsugi rara ni bulbulu yo i kia na lebu ngaki na suka dona kai ndo kilita di kinango madu atana kawai sage wasama takati ingo i New Zealand kema mikana ndalo ni Tonga ndalo ni Samoa uvi ni Tonga sini sandambo tole mendara me ado meke na ndalo na damongo na uvi mai vici na kawai manangai na so we have to look outside na dowe ngono go satike bule una ngele ni lisi sara tike bu expasar lesu mandanga na lebu na no to vitoktoka na lebu na ngele ni ndobu sara suka lesu yani yo na infrastructure ko build ko to beach ngono go was built to cater for the sugar industry kemambale okenda na ngai tike bula ko maingo we know the sugar industry is not doing very well sa sengani ngai wakata kana ngona ta kilama kina au susu melambasa na ngona ngai ngoni biso minimus do na mana tsinda ngundo bulta ki pasela ina market lambasa ando kilato na ngona ni musdo matawaru sa ta kana musdo ya na ngona do bulta ki na pasela kitu sando kilato ya na ngona ni amto na utunsu na ilabo na kena dawir na ilabo lo moni tau ni lambasa
Io na next generation ko kenda na KBC go mentala ko ni ko santo do menda tiki bu bangara indona itei se indona ivoli that resonate with us. Ko menda kilaki de ko utu ana una ko tata mikir na idea ni te kawai. Itu kuninga na kawai no sa kila saranga uno ya teki na kawai mamasinga. So nunggu rayo ya usata don me ngongo bisa da tiki bu kasama taga di wada menda commercialize taga na kena tei na kawai na lebu ni kai madua tar tumai Amerika lebu ni kai madua tar tungo i New Zealand lebu ni kai madua tar tumai Australia indona kena example ngo okay to mai di kumbia ke baka kitu vasina ita indona koti futa misina ivana ubi ya bia chiku na walu sanga bulu kina dio sanga bulu na undol ne labu New Zealand. That money can flow within the Kumbia Island dona baki. Kemamba la tete na ngone tete donga na ubi vasisi ne. Na bula ni tete o te ubi di wasi iko nomu vida na tani, lim na tani iko on na tani iko wal na tani. Era leuni kor sarangi wasi na tani. Ke bakan donga na futa me batawana na anu ke di Kumbia. Walu sanga bulu bukata na undolu na ilabu New Zealand tirawa kina. Ana don tamani labu lebu ya. Sakela ko may lambasa. Bukata na koro o mate lambasa, koro lobe. Erna bi kor ya. Mengay chuko na pack house. Me bukata nga ko na sugar mill industry ko tume lambasa. Ko tar na ni colonial government. Ko sa tungo, Ko endo na pack house mi chuki lambasa. Sala ko na order may Australia, or to may Brisbane. Orto binakata indona container na kawai. Angela ko na bi kor kimdo may lambasa kimdo may batini kama. Ya bido menatani. Sangay tawa na container lago ko Australia, lago ko Amerika, lago ko New Zealand. Na ilabo ya na tamani ilabo lebu. So kila sengolangan inda tia na kai kilay sisi na nonda sisi no kenda na kaibichi na sisi ni tete mami na teyugi ana that's how nonda kalenda na kaibichi na kalenda ni tete yo kapka menda lestale menda le te na kakana baya merenda commercialize taka menda le vakanira na wakanda ratuma overseas menda kanya na kawai na masa malesu na koro menda kanya na bundi menda kanya na ubi ngo mai neto ngona ni every batch of ubi that comes from Likumbia will be labeled my korongo sena ubi ke de la Jamaica ya na idea ni sustainable farming sena land sustainable land development ko o dakabat ko so at a very early stage ngo nagay binakatsu ko somo na vital lo batkira membaleta this big idea. Yang na kaya musam tak kiring na kakiri kinto to. Lako semeles taliban na identity, semeles taliban on the culture, na daban da tea, na daban na kaya indo na kanda binakata na kaivici that is sustainable. When I talk about sustainable, indo na ka inda takabang ni kuwa, meron inda mula kina, inda na takabat ko nga meron mula talakina erna lubenda. So na teo bisa takabat sumen on tangasi. Kenda na takabutin ko na takabutal na lubenda. Nadaba na puna sa may siningay effective to na sugarcane industry because these are foreign thing that was brought to us. Tagay may rakang may develop tagi weekend. We need to go back. Menda to lifestyle and dalibang karata na ubi na kawai na bunji na rin da tea menda ngay export taka. Okay nga na tugon na bi tao nilelebu. Okay, tango santang kay linkless in the way koro, linkless na pack house lambasa, or to may Brisbane, or to may Sydney, or to may Amerika. Nito odango, doon na konti na lang kumay. Nito odango, doon na konti na lang kumay. Bibato ko ba ya Dr. Teresi? Kaya kayo doon bikim doon kay vital ng balatan ng research. Doon nga ako barong kumay na kabimbong ni kuwa, biba connect may kay vitar taranga may binak. Totoka ko uti lista lian na vir kau da puta mayao gas ni buliana na nanda sema tiko ni beokani sema talangani baka didike sema lista le na buku ni panuai because ya mani seberani solo biti pertania
elebuna kaitu endaron inda dimbitaka sedalista likin weekend na itu ke binak balik besar cekope ker cukan bikin dina barong tiku mai ketiku mereka sor na bebi tokoni non interview lewer na beba tarong cukup cekope ke bakau lom soli mo bito ko na pati dikin cekope ninga isya mga buwan na ibola mata ke bakau ni binakata non email ninga bitar tarang biyaw aro ninga isya mati ke mni buah binak balik besar cekope na nomu semata mena ulu tangaya talendina kaya kaya raw talaga ni ko may sora kawai hawai au sana marota kamu bitan na nunggot nakabali check up na nakabali usara alumita ranin to talaga ngamen ng bak madala o tito sana kay ngwala ni lambasa be indas ni buli nakalumita Vinaka au tratanga na ultanga niya bitamai na kilelila kinananda tago makina marama kinangoneleo uklangon na punua lebu sartik kina na wana matni kena sangai me bakatore vekete kina sarango na lebu ni abuko ko bagato marama kerna ngone uklani weekend toi maduata o rede tu na household save ko sangai release ngana bakin doto na population of kinda to na rural northern kena urban northern na virtu talanga na in terms of gender na males and females toto na kala level maramar to tiko na tonda ko ni bi koro ko malai bi tarato ka ni basta ngul kabit sarna undol na level ni maramar tiko na tonda ko ni nasa nga kinanga ni vital note kiti na baleta na agenda kala na agenda do na ulutanga lebu sa ala ko tumena ngonong ko na kena sanga me pakatore de kiti na lebu besa to ko ka kuninga indo mingi biu tigo mai muri na kena sa to so ilu na lebi pakatore de kiti na do na agenda is a cross-cutting theme. Saya orang yang betul kapaya, nabi bono kena tetko kina, na dona ulu tangali bungo ni indo betul no tekna agenda. Se nakabonan duindui ni bekai rola kuturu mana ni males and females targeted groups, na non access takana resources, se opportunities, se non where mekunindo na bibang dindi taki. Betul kapaya. Dokter na po sangko na agenda sing chuka na kana pa matal ba kita umdang usun din ni pa matal ta ba bitina ka na agenda yo lew to na kana knowledge academic in conversations around it na ngay maduata o sa matal ta ko dili na nambimbi ni nando to we need to review na nanda rede chuka na bulan ni maram na nanda bi kroko se nanda bi tiko Minta sa aku ninge revi remera ako mai remi bakarongo semera tigoira kenda mata keve na mata talangan nilawa kenda we are all called citizens nononda citizen rights to mata keve tipo menda nononda bulo bai tauke o kenda to na marama kenda to na kana nonda tondo baka mene na kuno kenda to la kokila o kila mbimbi menda sa semata bata mena na bimbi ni bulan ni marama na tikena mana sana baka matini tu na kena reide mena bulan ni marama kena sana baka ponu na nanda maru yo kena na marama baka wasati ko Miss Ana o kena sama bulan ni marama na pasu na ento na bulan ko marama ukila ni sama tata ya weekend na ninda sana reide na ya witi ko na sana bikir na marama sana ndindi tala kena na nanda reide na bulan ni marama yo o kami benda sana betor linga takasartinga baka koro baka mata bubale na kena yan rabiti ko na beka ke dongo benda ka kuninge lebo tinga betor ngani koro mengge nona tiko na itabi ko mesara nonta menda sa betor linga takasartinga kenda na be koro na be leni koro na kena marro na non bulan na marama solar na marama na dawai erna malumumu erna ngoni erna ko koresini
rani kuko mera lako bana bi karen ra opportunities kwe rani lako bo kenda ndasing ni where there's no barriers weekend bo kenda rani lako yang andongan nanu ko matala na ulutang misyo to ko Dr. T yo trabalele na bakamatala mbito to mo o Chacope and kena solina economic value attached to the traditional knowledge that we have. Okay, lando na kambibing governa marama lando tali na bakamasi se na kuta na those no okay na ni rapo kabuliti na marama ina koro merkilana kene takadoko merangarabo na takadaka ba hayambe ka ya baka viting ko bangko narani sulele stalmiki na sona economic value narani pesa ukina na maroina sama sanantua ratalangan na sende sanantua ro sana be remudi to kai kana na knowledge go iyo ando na sa na marani laurai kibuka na kena rani baka ngate kina na baka na buku baka banu ko weekenda me budi na kaki kina nandom bulan na basing merani bolita kina yau in the process of selling these goods sa maroi ko kina na knowledge sa ratalangan ni pasi sombon na baka sa mang gobyerno tampangone ko resengon tuni nakavaka sa rapang kavaka mera tigo bu baka kina ando talangan na vakasa mu bia una tinang kundo bola nunguna nang kasindi bul kontra kana nando bola she's going to release her book I think next year donai bola chiko ko sana bor release ko okay la weekend na marama sotiao weekend na marama ni bola ni bola na wai baka viti ni bola na kana bola ba viti ni bola na meke na tabu soti ni rani bola ni esar bimbi saranga mente sa bola na bika kedengo o wili ko tongon dona i bola nei ester kam do kla bola ndo ko na 1991 itu juga ko na method of the method of recording is oral traditions and it can easily be forgotten ta kere seranga bikin tanah maram sinang mulai buli mai mami kerana bola kela bola ke bola mantanga pa no mundo bola sabin di seranga mente sabola na kake do ver nonda nunguta ando tete ko na dengan indo tete otamang kela na to ko na bibula mete kina na ite au ngondo na ngono ko sakre to ko bata o kera mo pag matal takat ko biro na tangan na ite va pa mete na ngona va na vera va makake va misate ko bu pasite ko sumbuti ko berna nalvenda ter na nganen ta samar na knowledge ko iyo o kela ke pakasa mandangan indar ni tuku nanda bola sengan da record ta ko nanda telefoni nangai transcribe ta kai mur sin tan kena ta pa ayo o kate ko na nanda knowledge ko ni tukina na economic value ninda samarro anta sakla na kena bimbi na kena marro kena nanonda itobu kena sana ke kala talanga na iya wela kutuk making na za bandar ni takaba merani piki anta talanga na nonta tortaki na nonta bula na biba tortaki taki be singala berna marama na bula to kala ni kor ni matabu wal ando na nungu urai practical menta sa practical takahara na ka iyo pinaka na karena kembali besar kalau mita na nombi baka ungkiti na ulutan na na kena sangai bebolai na betuk tuku so tali na nombi bulay bira na marama kera ni bolay mandangay na nonra wasa saranga ni sudu ra saranga ni bolay bir talanga na turang na kena nomba madaltak mena non ribaritek na nombi tumbutum sandon din na ribaritek binakaya tali na nito abitan lo kirto na wekanta may serua erto aba madal takachukin ni bunga na ngone erdo ngalamiki no irana ngolami balay erto aba madal takachukin ngol sarme don turangan chapan ngol sarme serua may buli dan do kami baleta bagna do na buni news do na kawe keliten kin miserua nanonongol na turangan chapan go listal rawatan no masters
au kelas anali rawat sampai kana PhD tongin boleh cukin na kan miseru sar tongin ka ke maka raw boleh turang capai ni po mela ko me capai ni me buli dan to buni niu da raw to sing do buli de kino ke to seru no no to buni niu me merto buli tal ngai rangana ngone ngani seru mer le ta ka na non buli ke kar pina kan na buli tor da ke men da du lista le na non da vokuni vanua na kai rendere ya kacung da kamocon ndoni masia na sona kai na enda sa binakata men da butalevi ya na ngonongo men da bisota kan non da rai gona non rai lolo men non da ngasi biket men da mararo dari da go men Island sayali Hawaii sayali ke to ibi tibe ka kusarniali to sanga metonggalin retamena puno saron dituki ne merani to mana tip ngara kana baka ngata kana bosa ke no buku de panu nak balik sara lumita na nomu viva kaunti na kina ya to sana mol sar gobi maramagas di buli ana wise keranyo mana talanga mena mulu tangan di bosa mesana metin talanga kina no to bitala nak bakal libu ana na va levu Dr. T bate imuto na nuku na we aku tatu vital no tini bongi ni wa onde ni to le swalanga na bu oni nuku Sunday switch na nuku mind Sunday bisa nuku basa ma misa duru na community na una tau ko masters course in education ka usarada ni ko da mando na course na on sustainability anda maroro amenda ibu ande tena atu bate ti onga manda bambulati na sona velu ina nonda tio o sama tau tu ina ndu abai mama no kumas sa sanga manda mi sambula ta ina mi uzur manambula ni community kai le buna asara le saravi mai ina kla tao mbek belele na non internet melambasa itu no orang talim bangun nang sia matal mai totok bakawati na na pambatal kumayo ana kla di ngono ko sia matal chunga ko ni university ni dia bay lambasa na no na kawati ko no buli chonin tora kawati ko mai sa laktal main corona to tapos sa tiaw dun aya pinilang ka sema mai anda banget na human resource ang na angan sa hatu tuluman ni dati otio minta banget ini inra me bure ni asia ang dati otio iyo wasti na si arai no mi bitati oya ni satu human resource satu na hidden talents no inra maramo inra kitangane tu sona aina orri banget me bure ni labo ya itu tuh na mera pate inda na level ni nanda buli inda kesangam da rumah somo na mani oro bomen rendreti on inda terus sama te sobi inda makaran dandi da sombu mai yo asa si atan din na lo tau so mulai be karabi lo mani tio andi asumai na panu andan don minda bulat ina mola irada mai na lekan dina what really needs to be taught and what really needs to be done and nada ba en realidad ka tu dina lo mani oro men rada en rabu ina au babi tena vale puni roni rumah na FCOS tau mai do en lawan ni ena sasangai me register na madwa tadikos awila ni rai ndona track ndon santi anda tio ina na ibaro zurumi anonda to sana me radhi me la isem me la iba amarara mata ina nonda rai na leweni banua ina sali budaba menra moria me la ni andi ba vole amai be inra na beibu ina ndai tio endon ambimbi na men rabuli da mandanga turani oro en subcommittees en todo in structure ni be karabi non link concept mapping ta itu men le subiro na sale men ramuria merani tanto lama ina bi bator eta na leweni oro tio ina leweni oro ba tio turani oro tio sona soko ni na clubs tio na subcommittees subcommittees rata na bulan ramba rata tiong bulan na buli na atau zambarai me mata talenga we indra lewini oro na sali buda men ramuri balet na dikos ba ambi bita ina ti oya na rata lebile so indra ti taunda uni ni oro or tauni urban areas taunda rural go out we are just the umbrella na platform concept itu to rural areas outside the urban centers
This is an approach from holistic resilience of the most affected festo. Itu rata seranga really need help. Alright. Ito ang bibitetyo na dikos na evidence-based approach. Na ato the meda ano laman doon tiyo metyo na baandin din. Makando na ata babitali. Kada tarot yun ava bibitetyo yan nanda tarot yun ratu na oro. Na mindset dito na oro. Ata makanetyo may na beibu ato do baaray. Tiyo na sale bundo men ramoria men raran tandola ina na bibator da etay. Tiyo ina na sale merenda go down to the poverty level nanda lovely to some of the tamat. Ondra leka ondra na marama. Ondra na ekit ondra balo matay. Na banga tay iwan mati ni biba tintay. Ato do baray. Ito na sale bundo men da muria. Men da rada may na leka tilo man tiyo. But sabi sa nga una. Ele buno leka sa base to ina obi or madwa. Enda dusia tiyo nga naleka sambasi. Leka sambasi. Nada sambau da me wali na leka aray. Ento na boleh lebu etio. Inan to yasana menda to duruma ena la ibu araramatay. Yesona ame andi atu lumani or. Ade to lumani tio. Menda pa boleh tiburungan na turai oro na we committee menda dolaba na nonra or me suratamay menda suratamay. Ito lobe. Ito ndongo na toro suratamay na ena baba arauta ini leka tumbu oso. Ito makali awatay na expense to da mak. Ito siya tanga menra atu na NGOs todo menra isoli ba asam. Ina itando non raray na leoni or ninda surati inra menra lamay menra may tobola. Esona salebut son taari minda muria minda erandra pa araw tay mebi ina na. Yo lebuna anda rani rada ni ya dona data apa telo mani community. Lebuna anda bulida. Yo ninda sangay ti oito imeto duriti ina lamani ina salay bat sangay batete. Na nenda andi ba araw mena bibu ela munda tio na meda levo enda meda yo na meda makani enda meda sertio nga undangana ai maduat undangana ai lambas undangana ai kau meda tio nga nona de tos enda ko enda bawa tau wandi tio nga ni sa na meda asi ani bulan nanda bulata ina bata nanda bulata indra enda meda enda bure ni kau enda sanga enda tos aray. Au wakil tala ba ale buni raw ni basi ana na baasa manduindo eso ina to lawa to bital no ni bungini wa sa sernya ato bimuto nan tio maitay me sasanga indo na network meto sanayan rawan ay do na ang bimbita ina non rala ita ana na kiti mato matalebu tay yo endo ra sa raba Pato ito orang anak kita lobe on ito network and relati da ay tay nakit yabus. Do combine combine network tino lobe tay ng may bit. Sala uti rakit. Sa waraw so tiyo may isa la uti eso. Yo endo na amen da sanga burung amen da na yan rabo na ti ole sumay muri. Ena may bangata na asol tiyo may tay. Awra da wurti o ngay on na tiyo tu yung biati on lamani bubale. Menra buli da burunga meanga na apa aditi omay. Mera ile sumayota takale sumayona na asara da to indra sabi sa to na radi ni bale. Sa to sa invest wir besona banua. Na abrunga re menra andra burunga. Bo indra ti otu mai muri. Patani sarabat ti dia ye. Uni le sunga mayo tata mai tai si onana. Kaya da mai na or kay may back to square one biro. Abu bale. Aray, dara na asara da raw. And dua, auto tini ang diwasi ya. So lang sa mata tan ambat na mata tadikos Uton umbrella nga. We just here to watch, to get information, right? To follow up. Dada ba people ay tsara tay over NGOs. Dada people ay tsara na balibol niya sana, tay commissioner, tay DPO, aray. Yo oyaw executive member nga. Executive member nga ni mata tadikos. Baleta au solia na wangalala ni leadership menra sa ruma na hura ni belitay undra na kiti tio mani tio menra banga tay menra lita ina sa io endo ande betar tarmai benito chea ni madota dikos menra na boni we or ti madota undra na tio na clubs undra youth undra women's clubs sio turanga ni or mandanga ende betar tarmai na ina
na madhuata dikos me be tartarma be Samuel Nanga. O Samuel Nanga na chea ni madhuata dikos o sa suito atu be mia una nona na kiti atina orokele momo. Au sanga menantana atu be mia una nona namban telefon na kiti. Emboma kami be tartarma tanga mai bineku. 9343617. Balato sa si atas sarangoya wi mesaba alebu na oro individually run your register individually run register na nom club rani dona yang bai rani lima na yang bai tiona levie mesau me sebe Samuel Nanga na che ni matata dikos 9743792 eba osi ata me talebi atunomu oro se me tola ebe rara matai atunomu oro Tataramay biyaw 9343617 sebe Samuel Nanga 9743792. But sona ay makanirada raw mo to na lewa ni oro ito na ran lai. Beibu emetora ha. Tora lai beibu nga may at sona program design ta ini strategic plan ni oro na policy making ni oro may align to Madhuata Provincial Council Era ato dora to urava. Sona beibu emva aray. Dana kay to sa batatio. Nito sa tiyo tayo to, nang kay ranin to huli na tao doon, na raba na yangan ni ay. Na out yun tingan ni Onday Wasya, na baso Daw basa ni Banua, na turang na tamako, na nito yabusa. O lobe-lobe. Sina Banua kawa, kaya daw ato ang baho iyo iya. Niyo leo mainduan na ya, duwata ni biro na oro, sa may baawati tayo loman ni oro o sama ka ni kay ay Banua aray. Uyo sa ay kelmumum. Uyo sa ay kaw. Nakayala na nga na nomurokota ti o na Banua ni sa tao na mambumu. Ibe kato-kato ikaw aray. Aray ng ulumu. Nakay tao nga nang susul karokota ti o na Banua ni sa tao mambumu na lingam. Na tina o yan na iroko ni Banua. Rokota ti o. Ni roko endua right to your heart. Very close to your heart na iroko. Okay ba sudo matio. Mosusunga tae endun automata ni Banua lambasa ni Banua daw matalim na kay tiningay be kato-kato na nomu pesos nomu roko boli na Banua beta na Banua yo ina na tamata na lotu na matritu na be ambule tu ina na enay ba araw na enay tobo ena wale ni bula mombula tai o meu tinianga eba anga ti obi ona no mudhibi ta ina na no Banua ni kitini Madhuata no kay ron yo tumbo ya patalianga ya lewa auna bala ta ina esama kin don ay lambasa da aba una da aba batani no ku Banua susuni mai ina ton daw tunga ng bilini ora karawa ena turang tu lambasa o mo ilayo o saba anu ini men to na lawan na we aku tu eletol Tuna network betul na apa? Meron to sabu eman dan to esam. Pambibi na vosa na ito na bara Mendo na program mendai merawan ni wirta ina iloma ni dikos meron to sa duru manaon. Awila ni sa lewani alaw burong ame undingi tai. May inra kitini Madhuata taudo ibiti. May ka indingi ta indo na kitini lambas kaya lewa. May utio na platform ni Madhuata Forum di session ni. Aw sa mo to na kiti ay di ombi am doti oyan na patay mo to main ruan-ruan o tadi ko may wailem to sa waro sa ako to sa ta ndo na me ba raramat tay wala nga me ba anrati wala nga pinan to yasan ulan ni duna me ba anrat to ta awani wa undi ba mandang ami to unikay tao na imi to sabi tal no tunga rongo siya nimberanga ninda na duru masini matana o tinisingan ni amba Usapa anu Indonesia tu atau muto hubale. Na wale Dr. T, na wale muto tio maitai. Menonda batana alungata ni sabar drum indo namba ibu. Patemi unake tini Madhuata. Banu ni surto ngabe turanga na to imbola tangane. Na turanga tu Madhuata na presiden di lebu ni Banua biti. Patemi anu turanga bale be Banua sama kan kita buta. Mamisaba anu Indonesia tu atau na kitini lambasa. Ina be meu tau dan del ni abu Madhuata na bun ina baro drumi indo namba ibu. Vinaka makalevu nakabali sara
kasi ni buli ana na no may tiniti ko na bitala no na kabina ni kuwa wikim to keda na vio kanya do sema patomeni kuwa may Canberra, i Otago, i Nauru, sa talagang nanguleda na siya malisu i Lambasa, babi ni binagtagsar bakalibo na naman daw ngole may nakabinang ni kuwa. Maro taka bakalibo na bitan no bangko, e baka bura kasama, o klani na wotsi na nung to bitan nongo, e na toschuk nga na isya may, ni bitan no. Sando ni tiktik bubonggo, e na buko ni nung do sa may bikilay, sando may sema, biba mataltak talaga na nito bitan no na sano na musi, na bulay babakanda bulay balolo laylay bulo kotoba sa may tibungan kinungkuan do non to trust na vida na bula sawot ya menong bulan yo bernabatiko may pamataktak chiko kwen na nakena baungit na matanggali trust non tandu matanggali na non tandu tiko na buku ni kana maroroy na dayo bula na bikakir bahia au na bia bita nga bakala bikim do au klan din ngay tos ko nam do bitalan no na ron ngay wasaya din na bikarto sa takam na mus au klan ni ono kay kerker bi masta bunindilo men ngay do ngona men ngay do nam do bitalan no ni sa to na do wona bakibo mando na ngay rede tole tolor to chuki babalan endo e chumi bit to lebanga or to fom tak na trust mo maybe bu ken mapitaki na yombula kay na bika kay na ramile utale na non to sasangat ko na kanta to minamus ya kay sa Robert to minamus makawa pa matalta kaya kay sa Robert tasir na rotal nga bi matwata ya na so tala nga utali ta Roberto maymo na nambuwa urban youth network sa to ko bakauti so you can see that there are some really good case studies within Fiji running the bully making ya ko sa tukun tukun ko mas tabunin dilo sa lomo solito ko berto menang buke berto na bibuke di do matali po sa babi di nakin labo pinakaliw sa si lomo bikim do na kago merto lang kay bibuke ya di nakin na to yung takin do na trust na buku ni song bango may bibuke ni berto na diko sa tingura tingor na buku ni biulo tanga soto sa may bitar no tagan ko pinakaliw sar chonen roni masi na siya may Canberra nakabaliw sa Chekope na siya may Otago, nakabaliw Lumita na siya may Nauru, gas ni Buli Ana, nakabaliw sa na matatakat yung may na Banua, nabuko ni Beka ang karabat yung may Banua, yung kato sa mo solito, di kato nang gasul makasamayan, nabuko ni nung sasama sa tuwan ko. Saba ko matsukan ni Bekim do Kersar, pag ninibinaka, ito nang gasul tatali ko na bay katumay. Nabalem kope binabalem kasni buli bate mita. Nakabalem do maritoka. Naka isa bikim ni navarong ti kumay and the baby binaka bakaliw berto na kanta erto siya matik minggo na bisi iburu-buru may Australia may New Zealand may Nauru bakatal nga kina may biti and ano tungal ti kumay na bitalan no and buku ni bono bakturanga o do mataliw kani maraw ni kito mentan pati ni kuwa and ken may wasiti ko lebu na ulutang bibina kasar and bitalan no membaleta na bono bakturanga o madwata pinakabali besar bikin ni Kensar na may tiki ni bitalan na nunggoy bata-bata au saba ko ni pinakatuyani na so tatali ng bakibo kana may tumani talibong katali tubutubo sa ko na nung program pinakabali besar ni moade mata naka